Nipa and a pan one Sam, a potrodo. A yam todo say Asem Mpe Nipa na Nipa a penny one Sam o 2 man home so bow for bonita bem bow for what bonita bem one nam sro one nam form Asem Mpe Nipa Jumadie and na wadru so no hey Asem Mpe Asem Kesia pa and a Jumadie we no Tamuchuku pa konya bitra so kachire de woni ho se won kan ho na Asem Mpe Nipa fo no wo mo aba omo ba ya so omo aba no vim enya Asam keto akra no so oba pa ho sima edu eba ko Sompa 93.1 na ebo no nwotwe a ya beko Sompa TV na ya to so ede afri ho hey ena Asem Mpe Nipa di asantema ya jatum ena meka ho asem ena nwumre na mede echo bronya bosom ya toso enum ne da etwato pa enso enene eda wei etna ya tiasim akobosom efofrom na ya beka tsenya mese wayebi ya beka tse kropo twedi ampon se woni ya dini ye bosumi wei empo katamada bodwemu na emoja edi afurusane eye na tom enkuto eye onu ankuto ne pampo enene wode ya beduru babia yadrei enunti babia wo bia no sai na wo se papa no se ayeye enka no din wo mono asamoa watena se odinfo Paul Kwabra David wagye nadwa wɔnere maame yaboa akua asuama bronya wɔya abrewatia obetene ka ewo dwumadie we so bema usu kantankaka chief executive producer ono na achise dwumadie kama na yedibi ebedan na yedibi abesom ono afamu aba na so watumi ede abobra ekoba jase sempremu ka producers no sa na wotafrija na ya mensa abrampa ono so ebo dwuma ede boa Asem Mpe Nipa ewo production team enya Asem keto akra banso ni desie kwaku yeboa ono so eka dwumadie we ho a enya Asem keto akra Rocky Fella wono na okọ MC awa wo bo adwuma enya Asem keto sede wosi ebo adwuma no ano den papa Buffalo Soldier be matenten gram no wono so ebo Asem Mpe Nipa chidom ewo MC aho enya Asem keto Dr. Selasen Kansan enwumere bia woboa sede be ya okọ MC anwoma ebetumi apagya na okọ TV room wa wona wo ya adwuma nwumere nyina da ye beda wo mo ase awo akoni asania so se empempi no woboa ema Asem Mpe Nipa omafo ehunyan ewo Sompa TV no eso enya Asem keto akra omra Samuel Pomte sei Oforisuo be ma nyankopon adaroma odi ache bibia boko dia bibia boko ne de nyame ase nsem bi na ese ene no enti no ma bi ase e wode mo ha adai abla wo start ya kan okay Asem Mpe Nipa no ese na mo sere menim se sere bi wo ho a na ye ojam sere bi won so na de Asem papa ne nam enti ene che se mo kire mase ase ene so mora na wo soro from ande bona no den so mora the way a fatum and ye ko TV no so Asem Mpe Nipa no ye ne presenters e wo krom ha ebi e de be fe so ye Asem Mpe Nipa ye ne presenters e wo krom ha bi any journalists for bi e wo krom ha bi me Osei Aboagye me ne wo mo wo ka ho bi Osei Aboagye me ka ho bi okay na ayapa ne ba bi e be wo na be wo na be wo and Asem wasi krom ha no mejemu tusa ena me kan na nopa se no ya nya kata so muamuaso Osei be ma wo so waka de waka o mejem waka no so de waka o signal betai din okay abrantie bi bo nwum bi o se signal o se ka ena mejem tusa wa santemem da bia be yedin na hoya sam na kianka aja kwa kwa friends me pesa me chira santrofo se hoya sam na kianka ena mejem etusa abrantie nwum ye signal o se ka ni whatever okay ena Asem Mpe kachira obi na obi so kachira obi se wo ko Facebook aya Sompa 93.1 Sompa TV Ghana
Sompa TV Ghana Facebook subscribe on say na obi so enhwe bi sa na ko YouTube no a abogafo ade no eno so ye Sompa TV kone ko tie bi ena asam kase do kumase abonte so ye begem amananya apai o ma samwa ene begem amananya apai ayo mate asam no say e ba ko fa asam kase so ba e benya di asam kase esan ka oti ho kire em fa asam kase em fa bibia ma obi abehwe ne ho ye kumase wo ye asam tuo nya hwe ho ye Tia wana mo ye. Say enkofa ade e be say e program. Debi. Etimi say wo mna samwa. Wo ye samtwoni a. Say de be ye obi kofefi akoda. Yetimi ayire no no. Wo ye samtwoni kofefi akoda. Ye be dem asantemam. Na just wo sika na nifa nu. Yes sigina. Na sigina. Ka. Ofosu Aboagye na. Ai, so for brother. Ni tifosu. E pa fa sia. Ni tifosu na ka. Ya pa fa. Ka kire obi. No obi so ka kire obi say. Asem Mpe Nipa. Na sama o kan so ayami ana da. Ayami ana da. Ayasem. Kwa kuntie na asem e koso no. Mate me no ya. Kwa brempom te say. Bla wadawroma. Kasa den. Bla wadawroma. Kasa memem. Ede be bo na se be ko problem a. Odi for poko ma twum na etia so. Otumi wo ha. Oh, wo tumi sa. Kakra. Okay. Kakra. Na asam de ba ye fe. Pamna ya peso obi adi ne hu ni ko. Oh, bla so obi di complain ba. Ye fe accuse no. E ka chere se bi se ne koso. Can you do this? And Can you? No. If you want to do this, I don't have any problem. Debi. Asima wo ko fa ba no. Nipa odi complaint ni ba no. Wo ma accuse no. Amranya we. And obi antai di kuma. Yo, okay. Debi asima ye sem kro. Enti mani nti wo nchira. And obi complaint. Production team aya juma. Obi complaint. Etia obi. Ewo adwuma mu a. Me am ka so ohun recording. Ewo adwuma mi a. Otomatari. Me mpre me ho. Me susu. O mo se sa no. Me ba me su me panyin kakra. Okay. Mayi odi for pokwa na mayi na frim. Wo mo se enwum bi a kin ayi so babo ye no. Wo se sigina no waje so o se ka. Ena ya ne sam trofo okrom an bi de. Ne presenters ni bi de. Na hwan asem na kianka ena makatro obi so obi katro obi se ne kumasi nyina antadin. Wa Asem Mpe Nipa dwumade so. Abrewati ama me wada roma trase. Ma mi ti atrase. Na ene no enya asem ketwa. Ena asem kase besi. Ena asem kase besi. Ena asem kase besi. Ya kai obi se se babia wo bia tutumirika. Babia wo bia no tutumirika. Na emirika bi wo so asarinsi so. Emirika bi wo ha sarinsi so na je wow ene saru ni be ya dwuma e wa Asem Mpe Nipa dwumade so Oforisuo Aboagye ni chief oso menam tie dwam na me de Asem Mpe Nipa ekobo se asase so ene ahaba ye se ene epobobo pota bri Asem ya yesi papani we ba nso mo mama ne e de asem na si kwa asem ya si am introduction na me ye sa me come anim okay mama ti ampom te say Bema nyame adom na so e. Kama. Musa pokwa na so e panel member na o ye producer. Producer na dia atum anim na make kai na then o stop producer. Pokwa bla ye panel member. No kin 20 as ye panel member. No it does say. Enti se producer the script amount so and say program line up amount say so na eye program na di so. Okay. Enti ko. Enti no e kwa bi so no. Bema wusu kantanka kuma wundire se ode ne nsani fadi abekwa apreka se dem no wono ena sebe producer wono ena wo court a wo ya registrar the registrar the docket ababeto judge anim ye hwe so enya dwuma ma me tie mpom te sei nyame adom na so e and adwuma di na se matem me phone no say that esi bonani no message no banko a asa wa hiti anwumre ya be jasem bi ahwekuma se enya asem ketwa wo hwele se sensu le se e di asem be ba nso so na wa hwe ni ye Mami tia uni bibi ena Asem Mpe Nipa ya very hot and when they say na hwan asem ne ka
Messi and no Osei Aboagye ko television so a ye ne samtrofo bi de ye ne journalist for bi de ni nyina ne se diulem de wanyini fa de wanyini wo yanso obekwa akopa ane maame asem beba ba bia ye nam no ano hye eno de aso de oka me no nya adwen diulem diulem amangubunu no eso da bia wo se wo te na wo hye enti uka so obi ni lemu wo sa ko me ni ba bia oka kosi de o hye ne 16 years I could do 18 na no de asa na yi kura de bonyum okay Asem Mpe Nipa Timatie na asabre ya sugu so ayetie no tumedie we ena edam haya che papa enya asem keto akra ena haya che Asem de adwumre asem ya ni ho tumedie ya hyehyɛ ne ye be di ho ko nso ya kasa jaje kom na nkata pokwa na na wona no wasema ba pokwa na ebi mirika bi die no mirika bi die no pokwa na wo asem ana na mi na se biaka asem ya ni ho dabi una ye host omna sam asem bi ho asem ya ni wona ma mi ti asem ho okay thank you go ahead and major producer name na mada honorable honor members say any dey say fata bi dey am host to say on to adwumadi ni so if you say said the message introduction na atum ewo kuma se no amanfo dodo no a enagina Facebook no YouTube no so say wo mo pe asem bi atie eno ti ko Facebook no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 na abogafo ade no abogafo ade YouTube no eno so Sompa TV eno so Sompa TV and them higher ye signa no se ka almost kina yusoba and the boss anwum we na nyom ya me de papa afutu semwa ene ya de bremu ye obi ka Asem Mpe Nipa ye obi kire said de empempi ye de ebremu no futu semwa ye de ebrewo no it will end ebesi ekwa akopem enti ye say ebesi enoti wodofo enafutu semo ya de ebrewo no tena se na twe wo batena wo nchen na ne asemo ya de ebrewo no afutu we ano de papa hwe ye wo ebra ya de ewu nipa ena ye wo bra obebo abraboni bia ene bra obefiri atiasefo asase so ye wo bra ye wo ena ye wo bra ye nyina da ye befiri asase so efiri se dwumadia ye ba asase so ebedie nyina no ye kan fanhye ye tirim se ye ya hoho ene amanfrafo eno nti no dwumadie bia wudie no ewo mfitiase ewo na wieye afutu semu ene ye de bebre no it will end, it will surely end ebesi eno nti se enwoma bi ekoso ewo adwumam enwoma bi ekoso ewo wawadiem enwoma bi ekoso ewo abrabomu a dwene hu se ewo mfitiase na ewo na wieye sa ene wiase no ye kono odofo wo bibia ni ho a won fitiase se wo konkran won tutu ne nan enko kagetia enko faka na empokura no se won kasa wo ka na waye wadwene se wo ko enkran akodi udwuma sina ubedware no obetiase afiri wo dem no wo ka no betena mu a utu ye no wani kire nkran kiane ken obekwa koduru nkran efiri se ho ene wani kire eno ti abrabo a wo bono wo susu de ene de ben se me botaye ankasanie na me fitiase ne na ma di botaye ne hudwuma na ma di akwa wieye wo bia ni wo awoni susu de ana botaye eno ti me ka kire wo se botaye bia no wodi su eye na wodi so kama ebekwa akwa wieye pa ye woda ya de wo akoda wo hwe kwan a wo faso ebutuo na wo hwe kwan a eduru baabi a wo faso na wo we a akopem se obenante na wo beba nyina na eno ekura kire se
obra kwantuo wi mu no ade bia woni fitiase na wona wieye ade bɛn na wo ye ya na ne fitiase no eye kama na amanfo ebo aba so se wo fitiase kama na wieye de emse wo nhye dan hunu so ade bia ne fitiase no eye prom na omanfo ababo aba so na bema wutirim aye wode no wanhwe ye enkowie wa wieye pa etiam fanhye tirim se empokra wade aye kono se wo kwa wade ase na se wanfa wobuo ene ani die sefata a mamo homo wo ba ene bema wanhwe ye awade no enkowie awiye pa ebeku ewo kwam enuti ena na meka che o se etie ba brabo ena wo fiti ase eye da ye bekwa kowie awiye na ye musa o se awiye no ekoye awiye papa ana se ekoye awiye bone se wo ya wa adwene se ubedua enkuruma ya de na ba no hyefom na efifi a ubegu sunsuo na wakwa tinkunuma aduaba bia ya de na aba hyefom no ka hunu se wo de na aba no hyefom na wukusu a na wieye no wo bete aduaba no enade be na wo de hyefom enanwumire ana mpodie na wo de hyefom a wo hwe se edu bekọ awieye pa wonderful ya fo wadwuma kama wo hwe so aye wadwuma ana se wo ye ni biara sinana adwuma no eda so koso no na adwuma no enwuye no de eho na wonya wo daily bread eho na wonya wo masika wo chop money etihwe na ye ni ye na wo ye ni ye amana kwa awie ye papa na obema wo akoda wo no akoda no wababeduru kwa time we so de ni kosuku na ye musa wo se suku no wo de ni kobi ana se wo ye ho den frikidagate na akoduru university ehọ ne awieye no na empokura no ho no kura no wona wasu anwoma duru akyen se ehọ kura na wunwie enu ti hwe kwan a wo befa so na wo de wo ba akosuku na watumi akowie suku pon na dachi ankwama bi no wate so mfa so ye ya mekan wo bi kura te o si muntie do fosuo kan no yadu kwatu adwuma no wo botaya na se adwuma na yade watum no ubesu adwuma no wo kode adwuma na wo kọ no yade watum no wo kọ botaya ni nyina na se master no beyi na adwene ni nimdia dia mawo na daachi bi wo so dia kobo obra wo nenam na wo ye namfosem botaya ne se ubesu adwuma na wie na wo so abe master na matumi di abo obra etu wo nenam yi awie pe beba wonenam eye namfosem awiye pa ebeba wenu nyina no ebekwa akwa wie sai se awiye no wanhwe ne yie se de ofapem no wato fapem ne yie na edan no kwa kodusu no ehimaguma eturu babia na amanfo de sha adum na wo de sha adai enonti ene mafutu sem amede bron se bibia ni ho a sabe prediasa eni fitiase na eni awieye ye hwe ahusi ebekọ awieye pa ewo ya dwumam ye hwe ahusi ebekọ awieye pa ewo ya wadiem na awieye pa no kura no emfaso de be pa na ebenya ye hwe ne mo abrabo ye fitiase na ye hwe ya kwan ye konyina tote sɛdeɛ bɛyɛ enkopa yɛn na yɛmfa nkɔhyɛ adum na yɛmfa nkɔhyɛ adan na daakye ankɔma bi no yɛbɛtumi akɔ awiye pa ɛyɛ me modɔfo pa Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo kɔkɔ abana bla medase mfanchi akase ma na agye adum binti Unisex Saloon okay na owo bank na chie ya na commercial bank otoko sadwa na naji yakupon nyo kase ifi be tamede bai onye muda nyame nyo kase pa na obia nkasa nkoyiniti wo na onimti na nyame shapa bla oblofre ya me the end ewieye na me ka se madam fo bia
na wadi mate pen na onim car na ne so ba na onim car ka ana okosu kire ma bi na ma bi to taxi man no na odi car bi echi kakra kra ba na onim car na so ne so na onim car ka ne ti o dik ye di car ni man no na o trust ye nanim pe esto se nim start kan tanwe vum start gia no change fa gia sike yeah third gia pe bla ako you bla Asem oh dear because he kri we fa so the end okoye no akoko pie samaso the end okoye no akoko pie samaso e koye ofa so fa oba no ono akasa kura wadwi won wante ase okofa again dini trakemu once again ne pe ohun yan se odigan ne ko hotel odigan na ko do hotel ewi gan ko ro no ho adan campaign the end ade bia wo ye no hunu se ade wo ye no e hun sunsa so be ba I friend the end at the time is coming in the shooting about the end. Hey, I said, when ye bring your force or be more every year. The whole year no dear Becquaco see at your Juma wo ye, a Becquaco see the end is 17 wow, and nothing to me wow, good or bad. Abrabono ayense seye said the ready to gano any planning it is a kokosi na se muawo na se nsi ya goda sesa no ne pedi betim do kokosi ye na goduru wo ya brantia susufum susu 2 milika na ambulance kura nwane sa aposi fo moto enwane sa soja fo moto enwane sao na so wodie nyamia yi wado no trust ye danim anu wa certificate anyu vum na odi mai bim ana mnikasi zim da ka ura no to kare ma ono no ntom nikasa okore ka wodie hwe the end enu na chiri na no so pro ho ya se ekura epre no ho a otonum enti dwumedia wodie subaya wonemu abrabo a wobo no yenhwe the end ebetimasie susutu omrika na ponko otu omrika otu ne boase home wa ye kakra etimasrew minua bema yenhwe ya brabo baabi e bekokoduro adwuma na yeye no e bekokosi sei de obiebie ma ono se na de beko ka na yato ama ono wo endi no obenya wankasa wo ka na ana wo de obebototo na announcement na akosi awieye dabi pe bra e beko awieye no se ka wura bagene ka na wo ka ehye ho minimo obi otwe obi taxi sa e de toka obi taxi wo twia krosika yetia ana boy bi bae ana wo twi taxi ya de akoto the same car it is a kewura na kase ne magime car at the end nenso onu na brabo no wonya ka si wo edi na baba wa wo ye edi na branche wo ye maami die na wo ye wo endi no sai me pache wo dwumadie bia wodie bia no hunu se the end no ye bebo odin papa odin for pokobra oh wo ye keso ye very good ne niam bia kama ne hihye bia kama ne na ne nyima ho ne on pre no ho ne on pentokwa ne oni ewu ne on on communica okay eti mesere the end mama ye hwe awiye no dbc me da se bra omra zamwa Oforisuo that's it. Yanchia ke ya do gas ovin papa sabe o tie
Megidi is a topic na de aba no. Yenchia a friend is saying Peter. And then she miss what the beba. For you, Katacho Bema, I mean, money that be papa. Okay, Simbi. Or sister, well, who, oh, mammy, my bow, brim, or because of papa, or wale, or ban when you fed. So, who, mammy, my bow, brim. Now, the open wound and mirror, or boom, or because of papa, or Baben, or Kowani, and so now, oh, mammy. Sata who my bow, brim, none more fetching. You can know your back of sanity. If we are say, so the any break or so baby and so, Aboakoto, ubu. Na morning so near war because of a real papa in the paye primary. Yaw boy. Net topic now, I say, it will be coffee baby. But to walk on some way now, the children will be shooting for no one so catch us in a way. Jadi papa. Now chumutanya. Untimi who grab to see every year. Or more air quite here, woman. Or more near bar. Yes, I had no more bones sound. Nipa between me or more dead to no money is all my way. But Senny Pound, they be a Macassa assembly. So any more real pancana manans a goatee. Nipa be a srefo. Nipa be munipa. Ibi anana mekasa asem nyankopon ni de ntie du mebi anu ama na hiam nyame wonim de ntie du mebi anu ama ho kyerɛ kakra ba so hwɛ nipa bia ho kyerɛ ba so a ene hu kwan ya fa so ya approach nipa na wo kakasa da kyerɛ no sɛ de be ya unsu benya bibi ato bibi ade most of them Ghana ha no ye patwetwe e pass yes kuma si fie message nipa but ka hu sɛ awie ho na wieye no so no emu nsɛm no dɔɔso ɛna me ti case bi ana me hu case bi on ɛwɔ Sompa nkɔmɔ abrante bi no fɛfɛfɛ na program mantie bi na ɔmo wie program na abrante ne te wɔ no na o isu som ayi bi saa ɛna me busa saa bra guy ho ɔfɛ na de na ayɛ nen sɛ wo tie ne story na ano ɔden no so ya brante te se wo a wo kasa na wo a wutie na sa brante no so ya brante an ho fe pa but wutie program na hwe de kosi ye at the end of the day sa wo ba na no o mema no mienu kopre ho a ba ko kan no mi asem a e ma we se be ne wa ye krepo no sa wo ba no so kura so obi foforo na wa no enti ewiase abrabo no ade bia wo ye bia no e se onya good legacy e wo abrabo wanya saade na mesi wo bia wu e wo baabi opani bia wu wo kuro bim saa kuro ne wawu mu ne emu nkura nyina esu enwa kristanachu na wanwu a nka me kura na minnim sese oya doye saa atedu mre bia nipa de obeye wa brabo mu no wo end no ya na sebe ye jeje wo haya yo nipa bi wo wu a unso obekọ emi yo nipa biti krom ade bia oyeye bia no owu kura na ne samai kura no amafo hu nugwa no mo sa de magu so minimo obi owu ye obi kwanya mako sam ko hwiegu ne na so chakwa we obesen wu biem because na wieye no oba wiase no ma bi oba bia wa anwese awieye no ebetima sisa kwamu aye woi kumase ya ni won krofo bi obo omudin a na wu pe ba bia tete ba ko dwumre bi ye de ani hu bi o ma wieye no end na sam na ye da ho no end no ande papa batene ye tufu se ade bia wo ye bia no ese onya good legacy wa brabo wo anya sa ade na etimi kwa trete se crazy na mekan ekodu na nkanso amso nti efie bi mo na wuwura mu a ene na me ne ofosuo di nkomo bi o mampani dada wanya ne ba bi ko afrifa na me ne ofosuo di nkomo bi so no ofri mamponti nsema e kan de ntimi nka na fidie so na me kan sem bi se ye wo pani bi wo ho no mu a tete no na brabo obebo ye no wawu kwa dadaada but ne efie ho aye asenso dia da ho because of good legacy ujama family end no papa
Oforisuo de bia ye kasa asem we say wo ye bema na utwitwa wo yere se kan ma ne wu utwitwa wo girlfriend se kan ma ne wu utwitwa obi se kan ma ne wu uboni tuo ma ne wu saa de edi wachi saa kopim tama wonananom obi kwa wale kwa we papa wanya good legacy but when de no amwa ti ade a ye kan nyina ne se wo sika se woni sika ma end no fa hye wadwen mu se end no ebewie o sen maame fo ye hu omo ya sabe o mani ma twetwa mantam yi hwe opa me yanyi bi picture ntrew etinwa na egu o machi no na nya asem ketwa kaba enne se atwa mu no na tete no enne ne ye hye saa tam no ya nana ya maame no no mo de ade o mo kwaselu ma ye de dade na tujam atwi o mo tirimi enso ne ye se o mo ye kolo okay eti de pese kan nyina ne se enna ye sisu a ye se ye pe se end no ye ma end no enye papa na wo ye end ne eba wa bra bom a etoa so kɔ ekoji onana nkanso amoso madaachi o end no eye papa ema wa busua Oforisuo me daase okay abrotia Oforisuo be ma me na wase na me nchia yetiefo ya omotie fra chichi ni pinche ye nyina na anwumre na ye na wono mo ase ni titio ni Facebook Sompa TV Ghana ne Sompa 93.1 ene YouTube for na ye Sompa TV mo ada ne da wono nya brehwe ye no na Oforisuo be ma and asema ye ken so no say the Bible na ka no wo Ecclesiastes ana so senkafo no o say ade bia e wo na hyase no e wo na wie ye enti nipa ade bia wote ho a wo ye no e ya na wa hye no so safi say de wo ye no hu say nothing is permanent in this world ade bia ni ho a e betena fa akona etie na akoda e ye dan a esisaye e betimi abem enti ye ka kire obi ase abrabo na ye bo no eya na ayentobo ase memfa mampamrika entu abrabo no na wan hihye wo ne yemaye na wudimrika saa wa abrabo ma wan hwe ya ekire no enema enhye da enkoye mfama Oforisuo be ma yese se wonyini ya wonsere akwatia se wonye tenten a wonsere akwatia enipa dodo na ene yede empanyimfo no binom aye tweapia na wonom si ya no anopa wi anwumre ena ye tu obi ho ena wa amobra ena wa anyesei asantefo bu omo bobiom se obra hyase no eya na enye din se awieye no eniema bia e wo wiasem hase no no ana se asem bia e wo wiase hase no na hyase no eya na enye din na emom na wieye Oforisuo be ma Ecclesiastes 7:8 ne ka se wose asem na wieye no eyesene ne mfitiase entoboase honhom yesene ahomaso honhom ene wa wutie ye bia no susuma honhom so wankasa susu na etobo ase ewo wabrabo na awubo ni mo na men kase bia ba bia wadu ne mabru ni bi wo ho a Oforisuo be ma esanse Nyankopon aye wonum adom kakra ama wagina won na so wa abrabom wotimi ma won sako wa no eyi bi ma afoforo nti no ni tituru ne wo ma awofo krampa wode wo mo ba wi ase no wo yi sika ede to aduane ma awofo ni bi nti no ofise owofo ni ho kwan bia se wotimi ka na asem ana so obo ne kyem so okoka akwa no tum mechi na ukom maame no behu se da ne da atia ene kyese ensem a ensem fatane ye ka kire mo all because se ono ena eyi sika de mani die nti no ye ka kire se o maame no ofamu se de wo si na mu sesia no eya no wasusu aye ho ageman na baabi a wadu na wo de wo se wo de brebre ena etwam ho no enkofo dodo na edimrika ena etimu ewo ho a wonom timi di twam Oforisuo na me ka ma na se obi a wo wiase bia no hu se awieye ewo ho se de awo ewo ho na na se yetimi wu obi no sanso na ya na wo nsusu no ewo ho nti no ya de bia ye no ye nhye ne so saa efi se broni obi ka ekotu asem wo say everything that has a beginning definitely has an ending ade bia wa hyase bia no obekwa akosi na wieye enti eneme so me de amede e ma ne se ye nto ye bo ase
na yenhwe kasa ye beka e de akire ye nipa enne se wanya dibre bi edi wanya akonwa kese bi ete so na enipa bi ehye wase enipa bi ehye wonase na se bi omo so ye adwuma ama ana se bi a wakwa akogina baabi empempenso bi a baabi a wadu no enya ade a wo bi etimi aduru ho hu se baabi a wadu no obi di nkan wo ho ansa na osori ho am waba enti eye dan a ebre besesa said the wusitier no, any padame cast why I said body buno and asa quadubuno. Won't remain to said the wotia nada, debiano, war bre, to the bino, na fe waguno peche, na fe wadrian and ancasano asa e one hunum, unuguan and no swase who not done in tete, never from my ewunico, ain't idea be a year, and ye who say we ye wonteno, ye bet to your boase, near who quite be fason any parts and amedasi. Okay, young Homano so na yensha eviye asem. Se ya hwefo ene ya dofo enso ede womo ede beba mikroma santemapon eja samwa ene kan ye se tuo nu a ede beba efrise kube no usi a wasi ene obo tuo so na ote behwe a eno so wasi ni nyina eye amerika ni akekede nante boko no so ubetumi aduru 0551 931 0551 931 0548 931 hello Oforisuo. Yay. Radio ni dem. Yeah. Sompa FM. Dem. Yeah, but somo. Ya ni mu nyina agi akatu ya pawate. We wa unu akitua oyibo national. Iduadu adatu impoba papa KFC. Na mami cha mi boss ke edu gas and oven. On edidi mami bibi. Na usi 8 o'clock muko TV ni sa asem wo ho. Asem kasi asi kumase. Me be ka tire se wan kan ye kra o. Ye tio. Asem kasi abba kumase. Di obi a be ka dia me tie na fatudwa. Me jem se tuza. Oforisuo. Me tio. Bibia ni ho a na wie ye ni ho. Obi wo ho a wa so adwuma. Akamre kakra bi obefo ni hu no. Na the end no ankosi na oni ni master anya grudge na wantimi amfon ni hu yie na wakọ na no na mami bi tu ni bafo no say akosia u predodo se si ade wakọ die uti brown u di chair tu na hu o ti o ma utama twem enne wasam a wo kan ye no ababa wa no tie a onu so ohun se ni end no ebesi bi oni wa evidence ni ho Oforisuo nyakupon shira. Why? Yo. Hello. Hello for Mamilia. For manu abeja fo nyina do. Yo. Pamcha obi aho ye. Kama pa. E de rade ase. Ele de mabom abraso. Yo. Okay, Mamilia so baba so hello. So the station with the vision. You join now so Mafia Swami. But I mean, okay. The chief executive producer, Usu Bema. I never bought Juma. Why you movie and you could TV so you be him and why you Juma papa. Christ has been doing canon. And then my Jenna, this way a producer, chief executive producer. Sani yeze na mi nchano nembo mi ya wanta anya fasting na dia broke nso die asem we die ekoma obi a enkanka present kura obo a wo frɛ na otie voice no hu sɛ o aberewa na ekasa kura unka nu be dia no akache o nyina mu no e wo sɛ nipa hweye just be dia wadu na e bia no so kura no nu ho kura no so ko ni kakra e na hospitals so nurses nketwa na defo no wo busa asem kura na tete wani ma tinta mo nti no pa no fi wo te wo te si su bi mansa bangen so na abekọ nso a ono nso sa busa na asem a te wo mu se wa san wa nti mansa wo busa asem a watumi de respect kakra ma nti obia ni le mu no mu ade no watumi nyina cheme da okay hello. Hello, good evening. Maje Sompa Nipa udi baby afrefre. Medeni boadi mikasesi afeli. Okay, yentio. Penya mashama na sisi afeli. Sisi ready jeki. Entire twaso no. Sisi inani. Yese unya ni ye wa twaso ho.
yenya ni ya cheche nko a to ase de emaye wo ho emaye nka we to ase afali cheche sa no okay ye be ye ho adwuma yenti o no okay obebo amane okay hello Osei Aboagye Asafo Moonlight Peter yenti we Peter ni Asafo Moonlight ọwọ́ àtàwọn àmẹ́jẹ́ àgbà àbíkí tó ọ̀pọ̀ màbá tó lẹ́nu pósù àtẹ́mọ̀ ní abánẹ́jì ẹ̀jẹ̀ ẹ̀dẹ́bí na ẹ̀dẹ́gbẹ́ ni ó sì ta ní àbúràbọ́rẹ́ jẹ́ ìgbà yẹn ta mẹ́gbùrú tó pa ẹ̀kọ́ yẹn tó ń tẹ̀sí àmẹ́gbùrú ẹ̀ àbàtẹ́jì ti tẹ́tẹ́kẹ́ yẹn fẹ́ yìí tó ètò wọn nù mọ̀ tó ń sá àbúrò bí àná àkọ́ pẹ́ẹ́dúpá tó adé à ẹ̀wọ̀n àgbàjẹ́ jìnnì kábọ́kọ́ àkọ́jẹ́ ẹ̀dà kò tí ì sí ẹ̀dẹ̀ ó kò sí àpẹ̀yìn tó ọ̀tún adé kúrò àná ọ̀nà tí ló dé tí ọ̀dẹ́rẹ́ ní bẹ́ẹ̀ lọ kúrò àná ọ̀tọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ máa ń yìnyín rẹ̀ ẹ̀nú mi yẹ kàtàkẹ́ yẹn fẹ́ yìí tó just like that yẹ dùnmí wọ́n mu à ẹ̀yẹ hàn tó ètò wọn bá yẹn bí omi yẹn nàta àpẹẹrẹ wọn náà yẹ wọ́n ọmọ yẹn lọ́wọ́ tàtà rẹ̀ náà omi yẹn má bá wa ní ìdájẹ́ tẹ́jú ẹ̀ ní ìlọ yẹ yẹ ta ẹ̀rọ má bá wa rẹ̀ ẹ̀yẹ díẹ̀ ní àyè bẹ́ẹ̀ yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ sábẹ́ ètò wọn yẹn fi àbẹ́ àkójì yàrá àndómi yẹn ẹ̀dàmásì. Okay hello Hello, fo. Yeah. The line is dropped. Okay, you too. The American say, yeah, the master pa, and more too. The master said that the moderate the sequence. When you know, Trabra, both said, and I will cast wabo fra or die, yeah. A beggar can no boot to no one, we are no one asking. Say, you're 3 years both are, you bidding queen. Na fe ye jai se unya e 50 na nya 40 na ye den no ni nyina ye nya ne ento ye bo se de abofra ye wo na wo ye da masepa ne mo futu no okay hello Professor Mwajo majeso panipa wudi be na mo te say kama pa sebe ni ada ngoma se no okay hey pani sebe kwaye ba ye nipa ira ye modua na wo ye dia ma fi mo rough na ko se na he ma fi mo nya mi tia me na ti kakara wa he ba na se na eso kraye ajo so wo isa mi tia o just a bit amen ko ni mo me da ma se pa ye mo boduma na tia ni da wa haye wa na tia wa si the post so bi mani panka nya mi shot da na o ba ko na me nhyira me nipa ka nyame nhyira ocho na ocho baako nipa do se ne kasa kire wo na me nhyira no nipa do se ne nkanka ne mante ne ba ya ba no nipa do se ne gi san nhyira no ayade a ayanyame asema no oje papa ni eni na mo nyi di nta se mo nyame se gi tenista eni president mo na mo ni aya se ne unya nyame kam ho ma se mo okay pani sebe adango ma se hello Udi baby afrefre. Pacho fema zame kasafri ebo. Yenti o. Pacho mafuti sema mo de bare die eye pa dimension na on bi mo anjunim. Ya se be fanya dia boy bra. Na se Okay. Hello. Onyamfo ke edu gas oven papa barema ni munyamfo to brosie ahofe adi me de dwa ya hwe na bodwe bebe yo fe o ma me yo ba o efi abo ahema wo yo ba na oba ni munyamfo obi ho eduru eye be menda efri don kokono eya wotena ase wo sompa na no kuremu sedie na no asia wo echecha pomoden ni yewe no sa oba no oho na ka ubo ni dia almost say ohini bi na awa no ohini bi na awa no ka me ye hu no ka ye hu no eya chara ka je se na no awo dodo ohini yira na anu na wa boni dino
Oyine ya chao pa edru me menda no kuro mu nyame nhyira donko ekosi se no do bi no be boro nyame nhyira pa na obafo so ye no kuro mu otna ase na o ya aboye hu kakra ara na edru ba bia ya o ba betra se aboye hu na we hwe ne hu ye we hwe ne hu ni ade ye de ba edru ba bia na o ya ma no o so mo no kuro na ne ye ma hye no ne ho afọ Mesra opa o se de me papa o mono tie no me mfa bibia me hyehye na kuma nkosoro mesra opa na me dama de kakra ke omra samuase me mo waso nte se ye pa afase a pra esu pra wada esu chira afase da me shamo pa de afutu amde amanyumre de bia no mama ibi se ya na so de atu ekotokom na de boy bra ko yanim obosio emre nti wade nyina ke edu gas obi papa ma fancy ya na obi mra bi why no okay aha na ye de ofre no enyina besie aha ena ye de ofre no enyina ebesie dwumadie we de asanteman agiatum no we ene Asem Mpe Nipa na enipa ene pene ho asem wobofo ene ko wurem na wobofo senti a wukọ wurem botaye a wodi kọ wurem no na ewo se wukọ se wafuo ena wukọdo ho ana se de wukọ akwakofa no na empo se ahayọ ena bofo na wukọ de a na wo se wukọ ye de woye na obesini ekofie na wukọje wa home na wobofo duru baabi adukuro mu no na enchechede no egu ho a wo mogoro na wo moto wo monwom na wo moje wo moni na wei ena duru baabi a ya na meka se wobofo wo nhwehwe animu wobofo wo ye nhwehwe animu pa efri se wokoto se obi eye na ade a ewo se wodi wani hwebi na mom enikwa se wode wano eka se wokoto se wobi wo ye na ade a fo wani hwebi emfa wano enkonkoka wohu wokọ se sanchechede koduru fie no wohu asem ekoto wo no benyasafo yebu ni be na yenka na asem akakakra na yekọ Sompa TV na ya dane eni enso ede amamo ewo ho dwumadie we eye Asem Mpe Nipa de asanteman achiatum de Ghana man achiatum ebiase afa na nyina wonfa Asem Mpe Nipa eni agro kra ye boaboa ye ho na yakọ no awieye asem no womna samwa awieye obi nim awieye asem na mmom so oboaboa ho a ubenya awieye pa oboaboa ho yi tutu wana mo yi a ubenya awieye pa utie mpanifo asem na utie ni tipa ubenya awieye pa okay awieye pa kan nipa brabo ho na ye ni na ni hu so mfa so eda ya no ehura no ha ya o ba ne na mafo aba no yentie futuo yentie futuo se ye tia once of us obi a woni ne da wotime boa wo ma sebe destiny eye kama oh yes enu ntino ya ne entia futo de bia no se ye nua ba bi ka se mbo se ya omunya se wo ye pani na ye den masa mama ka se asemuncho obi chon seconds ko ba wi ase ja e wo kon e bi so de obi wo e na obi ni bia de obi nim e de obi nim ana de obi nim de obi ni bia de obi wo de obi wo enu ntino sa awiye pa no e ben ye ne wo na hu ne ye hu unse wo mu a ya no mu ba ya fidie so mu tie ya asem no wo mu kwa no abedase maboa me se mantie mafutu se mankase edo ofoso okay sabre ya ko Sompa TV enote yama ahwefo enyina akwaba eba Sompa 93.1 Sompa TV Ghana dia santeman agiatum asisisam apo menteme ho ase eno ena ode bedan Asem Mpe Nipa ya pan poma sibire na ye de amount sepa se ye behwe sa obi entwa fufuo emfa watiko emfa enwura wanum de Asem Mpe Nipa yente ase ne yate ase kina wotantatu amane homere so bafo abonentabem wonam soro wonam fom Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre yakon ede ekoyanim omuna samwa atrase odifo po kwabra David waje na adwa ohne yire maame yaboa akua afiama bronya waya abrewatia ene wobetene kan wo dwumadie we so chief executive producer
ema dwumadie bema usu kantankankan ekoba jese sempomu bema oka producers no sa enanana ya mensa abram port africa eka producers no banso ni de hye kwaku yeboa wono so eka producers no womobo adwuma enya asem keto akra na man pike wono ene bonkumene ema dwumadie pike pastor ken na pike die wono so na asem nkom ne koko enya asem keto echa tuduru na nansen no empaye no ama no ba fom pa se ya ho fe nyina nyame so man kasa asom na asom ni ya ho ye fe o ho ye fe papa nansen ne ho ye fe yie man pike no okọ MCA emrantie we adawroma na eko social media handles and Facebook no eso sa wo mo adawroma na Sompa TV mo hu yen de efiri ho Rockefeller ewo Buffalo Soldier sa na Ima Akiola wo mo nyina ebo adwuma de ema dwumadie we Dr. Selasen Cancer enso eka ho nana yaw omu nyina ebo dwumadie we chidom enye asem keto akra kofro buofo pa ba maso keto am yipebre na sa Yaw Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo men na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobọ hye asase so na ena futu sem o ye de ebre wo no ye se the end awieye enuti wo bi biada owo wie yase a ye wo no de onka hu se ebre bi beba obewu afrati asefo asase so eno so eye awieye na brabo a ye bo a sabre wo bi atempenten kwa na wo furu san no so opeso bo abrabo ni bi no abrabo no ewo mfitiase esa wo na wieye atie bi a ye botaye esi wani so se wo pese wo kona koduru no de wo pese wo achieve bia no e wo ahyase esan ewo na wieye enuti ena nwumere asem wa meka kire Sompa atiefo Asem Mpe Nipa atiefo nyina ne se wo fiti ase a hwese ubetumi akọ na wakonya awieye pa mawieye no hu hia efiri awieye no wo binim awieye no ensem ewom enya asem keto akora Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso eguso awutie no yama ye homene so ye tufa ye koyanim na ye kwa na ye konkoa de wo ba no so enya atrase de wo ba no wanya atrase sigina ka kina yisoba ene boss anwui na asem chechrecha abato ya proso ena nwumire enya asem keto okumase abonten so ebi din samoba na nadie madi wo we di abakun asem wa yebeja mutusa no asem no ye pone ho na akosi fiada na ye de ne puma sibira no baba fiada asem no nyina ne se ye nnuanom santwerofo no bi mema no omunya hweyie santwerofo no bi nya hweyie na ne nyina ne se asem wa beto me naso se obi etumi ekofefi obi ekwa bi so nia de ne ba dwumadie we so nia yire ne taduam di a santwerofo no bi nya kaefo na asem na beto me naso abeto Oforisuo bema me naso enya asem keto akora na eduru baabi a nya wadwene se wo pe kokko a na wanhwa kokko bi bedi wawu asem na ebobo ba no wo kyena nyame ya adomo a meni abusua no behia menu amusia de firimu babia no ye beka ho asem wa fidie we so efiri se de onim de no on said de we any asem a abeto pono so a producer pepa ho na enche ye de beba abeto pono so enya asem keto akora enu ti no babia asem no kwa kodo no medical ka chose kumase beye ho wan asem na kianka wan asem na kianka enu ti dilem enya asem keto akora koda keto ye de na kosuku wo mane kosuku no dilem medical ka mesi Oforisuo Aboagye asemi da me naso medical ka chose be kumase beye ho ebasa na me phone amanfo frefre wo fra mintie kumasi be ye hwan asem na kianka emom mitimi ti obi akono de
me tumi tua santro ni bia kono de mema no me tumi tua bia kono de na mom hwe se nipa no e very matured hwe se nipa no wo very matured anye sa na obi de ne be ko school no wo ye na adwe so ma ne ko school no de a wo Osei Aboagye eduru ba bia megem tu sa amanyoma akwa jensem wei eni asemu ana meseme de to asantema yanim wei eni asemu ya de to Ghana mayanim wei eni asemu ya de ko wiase afana nyina wei eya Asem Mpe Nipa nemom enipa ena epa ne ho asem de wo ba no anya atrase de wo ba no anya atrase de a ono abo member se betremo monye dede monma dede ne kwafom yesremo a yemodi na wo hwe na yewo a wa ma homene so na ne court na de be kwa because asem we no ehu papa amanfo fa no say ya agro anya agro kra ehwehwemu na afiti ase daddy na babi ansam no ebobokọ no yenuanom santrofo mema bi hweye ewo kumase abonten so medical kan mitwa obi akono de nemom ye wanda age okroyim mu hwe ne yie ayi asam kase edapono so ye betu ne srani abasa e wa Asem Mpe Nipa dwumadie so enya asem keto akra na amanfofu se mitimi nyem wei ene ye gye mutu saa no de namu eba no enya asem keto akra ma mema wakwa aba yeja epom te sei pacho me hoye na unse ma ukasa ne kosoro wate ma kasa ne kosoro ma kasa no enkosoro no okay na yenko emfa enko yanim no okay ya makasa na no nye den kakra wate pacho yo ifri se stress we no da bia metaka se do bafura ba bia no ya na nani abre papa akwa babiem oba pa yeja epom te sei pacho me hoye na unse ufri hin na baye fri bremai pacho udin de sei e fem Mariam Safiano pacho wakosem ne se ya de abedan yen se ye hwe na yemoa o kusam pacho mi da se numle se mama makonya se emrebre atwam kakra meton pano awoju na mikoshia madam fubi na menene didi nkomo a na odi adwuma bi tu manim odi adwuma ne tu manim na mbisa se adwuma ben a na obisa o ka teme se o ji se meduru honum na ansa na nti me ansa na meko honum no ye beji me form fee 1000 ansa na o ma kire me adwuma kro ti me per 1000 na menene ko adwuma no ho na omo koye me presentation o seden edimiru alra we say adwuma bi kewonet nti me koduru ha na me hu say kewonet o say metua aka ho 45 million ansa na ma qualify wa adwuma no mu na me ya within 1 month ye betua meka nti me na me tompa no na me boaboa no saa na me de twa adwuma na me koye me ko adwuma no mu 3 years ni ase me hu hwe bibia mfremu mba mia zuzu na me hwa me ho me ko adwuma na me duane sika sa gise me sa mba back betompa no ansa na masanya aduane sika sa nko adwuma no edimi ko start wa Asante Mampon fru Asante Mampon na ya transfer me ba aprade na sande me ko Sokoban ampame Sokoban village o sebe ena edimi ko nti na me hwe nanti na omudi me chi ni na network na patran Q network na do ko transfer sa okay omo na omudi me transfer sa nti na me hwe me nanti na me na mi so me ya obi a me ho mfa me ya obi a me nan ha me nti mintumi sa nanti no afa na maduru adwuma no na asem yale ne kan ho na ya tame abafie ababato ho na obi akogya me dise mitiatia musa pinkless ma no ma jo ana ma e oke na madaho ama omo ababato me nti me yese mintumi biu nti wo mumpa me sika na ma me back na omo say scan de menya ne back nti scan de me de atuma wie de amenya ne back dise me kopen grofo tuba na omo so mu refer tutu na ansa na manye commission eya akwa abasika nti eno chire no omo no refer bas ono omo refer tu no
omuso mba refer sansa na masanya commission ato so mienu a no sky mu odua me de beti me sika na me de be hye na me di isi yo me ye ya omuka se yenkoye course a me ko na omose ma ba sai course no di se me ye list ten na me frɛ we me wadwuma we mo mba ye bi me wadwu na ntina me ye wi na masan ko frɛ omose mamu mba wo na adwuma no kura no me ndin di se adwuma no ye we ntimi kura mba jai mamu mba ntie ho na na omu di matam se adwuma no mentimi ye ebi se me frɛ obi na ombla mba hyema na mo na menye sika no me se me mfrɛ ntimi jai adwuma na msamba efie beto am pa no no tonso ho na msan ko hia bema menna faifu na ono so no me na me call hospital ya complain say sikla no ansa na meye okay no di say me ne bema me fa bema na ase me wo a sikla ne say ansa na sikla be okay ne say ada o yes pa chan o yes pa chan eno am say je so ye dai di say me wo a me fa bema na me wo a ebetumi ajai hwan kan ye bema no de mene ne nyem no wona ka kire say je so fa bema san na SS ne jai anya doctor ne ka kire wo dabi okay o say na wo obi na wo nadamfo bi wonti ono no o gen ko fa bisa wo ye na ajai ntimi sumi ye san na ebejai obe po foforo no ka kire wa na pa twan obe po foforo no na den na ohun say wo ye SS se me ansa na obetena me ho no eba ohun se eba ji se di ntumago chichire me na ho ne me nsa ho echichira na ya ma me nduro me numa na adwo a ansa na me hu aba me so ntu meto nkosa kopim se me na ne badwo me na etora bia me nsa etora bia me na eba yesai reme kasem adwo kasem e ma wo pu gigigi ana me mpo gigi me po de but reme ankasa me ntumi nswale enante nti be ma ne hui ohui obahui say sa me kura me atiasewu na odi atu me so na wa say ebejai no eni me atiasewu enya ade abeye den ebetimi no say onu no wo yira onu ne yira wo miensa abra onu ne yire ne nte waja ne yire na san ba fame nti me fa ni gie ba say asema o ka say me nyema na me so me wo a me we ne bejai no si am ko tese ne aye we yo minyem oho na nanim sisan enti no bema no de wankasa na onye wanyu se kura ka befa bema dabi ne momu no bema no na ka kire wo se se SS no ana se SS no ebejaya this ofa bema ana on bema da ansa na afiri moja ni ansa na afiri moja na je so no de ni moja no be gudie ni mu na asesa no sa no de dada wo enti okansa no de na okakire no semi de na me peme yale sa ebi se tambia na nsuo to ana me ho kire me na be ma no baaye no nsuo to ye na ne daaye no ejaye anjai onu ni ye se me wu wi a bejai onu ni ye se me wu wi a na edie ye me ye wo me widie mu nyina na ebejai ena me so me fa ni gie se die wo kan na bamu si a ase me tese ye na minimo eho na nanim sisan se ai onu de on tumi mba fa yale fo ntunu so abra me so na wose won tumi fa yale fo ntunu so na woso ntunu so na nyu onu na ka se wowo a ebejai oso onu kura onim se eye gidigidi sa wonim se eba sa na ti na wonya nyemye no eno de no oba wo ho no oba but na but say si ema no na onim se de ayade no sa de de wo ho se wo so eba ne de tumago chechire unyina wo ho na sa tam no de wanya wo kura na otumi di bi chechire me aba betena me so wo me dem Safiano ana me papa di no okay na sa tamwa na wode chechire ande de wo hu ekwa be na no fa so no da
si yɛkyekyere saa yɛkyekyere me deɛ wɔn ba me ho ɛkwa no ne woda saa tam deɛ wɔn kae sɛ ɔyare wɔn kae sɛ me yare na wɔde yadeɛ no didi watam kakra ɛno deɛ wɔde to me here ankasa wɔde to ho ɔdidi matam ankasa ɛdeɛ na woyɛ ɛyɛ bia ɛma no ɛde yareɛ no didi watam sɛ bia afi deɛ nyinsa ne baayɛ na ɔno deɛ ɔntumi fa yalefoɔ ntu no so na me koraa me nim sɛ ɔyere wɔ maana afi na ɔno na baba sa me yale ana ɔno deɛ ɔntumi sa me yale o se bɛma no de sɛn kafra agya ne so ɛmɛma bi di ha adwene Yanko computer so adwade mra baba wa no otini so kra nyasam ketwa yanko computer so adwade mra ne yehwe na yempata no oba jesu wate yi na wonnim emema adwene so yanko computer so adwade mra Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, any STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betimi so afre ahmaturufue 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic wow. Abeba matia kanoso Odofo ope bebi a wobekwa ye de fidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank Herbal Complex e wo pechi no 2 Udru Trade Junction wope wo so wo dank Herbal Complex bi nya taxi ana plagi a ede obeko omu ofide won waso e be check ni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244 017556 eniji se me say omo ye free health screening okwa ombe check ni pedua nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahontofie 21st Clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma gye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st Clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st Clinic wo mo ye sciatica expert Ujam, mami ni konkonsa kakra bia na wife abebie fridge no mu ayi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afechire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be modin konkonsa aperitivo bitter ebi ni otom say what ha ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter Menum. Na menye bi ato he. Supermarkets.
ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no fra 050-553-6302 ana 0245-734-952 Kumasi Suwa 0553-947-447 ana 0543-385-271 Aperitivo Bitter FDAG edwede nkrato ya atum. Okay. Asem ewo Asem Mpe Nipa dwumadie no so na abraho adware amanfo wo daim. Ababa wan nsem ye nyuru babia. Na so amanfo ho afo ewo daim. Mariam ti abrante no ekosi sen. Abrante no na ekosi se ono hono je wono mint na. Ntu wasesa medam nyoma nyina. Me bibia me TV me matre studio matrens ana me da so wafa nti si afom na me bada sa bepem December me di bedsheet kura wasisa ne nyina akọ me ntuma na me di shefom na mada sa bepem si yale ne banso a me dede me ntumi pie me nyo bi kura besuma no se to nso kura ama me ana se di se me ye kaka me nya akola bia na masuma na konso ama madwale me dadam sami kafra Asem Asem papa Mariam na abrante no ukuhu ni fahian kasa echimana mana medishia no tamu ato pano chimana mana medishia no ushia no fahin di Asem pano ka kire wati udi na chiza otamesa na mishia no otome pano topano no ena ose menchen magine nti ase odi pana me kwachima me kwachima ko form honum metotama form honum misam ba suru honum ke wo suru honum na oda so gina ho obisa me se me adie ni na me bomb trap na so wono so ye sire menisa anti yan fa adanfo me se adanfo se sei yetio na me se adanfo se sei o se an na ne gim ho pese wona metena na hemfa na mete na me kire ne bebia mete se mete bremai obisa me se me han dan ana se mete obi nchen na me se me han dan mi ana ma han me dan ya metim na me ko me chima no no se yo enie bia kro wa basira me ana ne me ne baji ho ana na me so wa basira me dia kwai wo ho so bitime ba basira me to oba na oba hu ho no se why ade aba besia na otimi arentu nkwa woda na otimi na me se an me ana me kakra nka na ma renti me dan na metim no obisa me se chima na me ya na me su adwuma na me se me ye business dwuma bi but eno na me hu ni so na ma ba me samba botom pa no bi obisa me se adwuma me na ba adwuma no so mu de omu ye kro no ma za ma gi me sika nti minti majunu mu na me santom pan na nyambe ho na me ninti o san ba back sadan o san bai oba na yale na aka me ho ameda ho aye di du ko achichirim no bisa me say adan manya accident na me sin da bi mi yale o se mi yale na me sin mi yale sikla nti eba say ya na ye me no se sa mi yale sikla na mi se ai no se enie yale we die ehu bad ye se o yale we no wa etumi jai at once entumi nsamba back bi na mi se sa no se ai to ho na osram no ma me 20 series no ko e o so wo ko na mi se yo no ko e nti wo ko e frefre ma na o frem bi se me ho ye na mi se o sisi ade me ho ye kakra Osamba bag awo me dem ho opese ase oba me hu to me no na Sunday mi so na me kwachi ma Sunday ne me kwa ni nyina na me nka fie na me se me yale ne nti se tumi ba anytime bia nti me kwa days ni nyina na da yale ne beka me ho na me di atena fie nti oba no na se opese o ne me da na me se no bia me hu fa me hu atom kakra no wo ba basira me ase wo pese wo ne me dabi sei o se die be ya me hu beto me no o hwehwe
ono wo pray se ne wo ya me ho bottom na me se me ho bottom se no se ai me fa ma adwene ma no na me ho me ne da na se me fanyi se wo a me ho bottom na me se debi me dem ha die me mbe ma fa me wo me dem se wo fie dia me ba ha wonum na me dem ha die me to me rent dem ma be ma fa me wo me dem no odibufuo koye no na echire bi wo san frɛ me say oh me fa ma adwene ma na se wono no oba ha se oba ba pay adwuma na adwuma na omonya mfa no nti ase wonye bibia enti sa nti me mpene so ma na me ne ntena ewo me dem ho na mre pam no ase edan ka bakura obabua ma ya dwua nti ya ntina se eyire no kun na me si yo me de me mpa echire se mo ebi se me ya alefo no o si yo boni bi anim nti obae no sa dana obae na obae no obadae wa ankofi obada ma adechenye no eno me semle me kwachima no o so yo ene me nkomra no so nyanko na me dwale ene me ko machima me ko fam pa no ko fa pa no wa abo na ma bananti sa abakuru ohwana menene ditinae na waso ye dieni na okura so ye dieni ono ye fefra ni misi me fefra o ye tuntum wo be ma no o ye tuntum so wo ye kokko e de aduru bia kokko ni tuntum na ebo o ye tuntum onye tuntum sa enti eda edikai a wo ba ho no ono ye bibia na obetu asu 2 times de ka ho 3 times na wan ko fie no na ne dai na so di ka kire ne se wo de enka wa hai wo dai de ka won pese be ma no be dawum adenti na prema ne no dawum o se ono so ba pa adwuma wa na adwuma na wo anya ti me pene na me ne ntina se yire ne kunu na me se me mpe kire se mbia na o si de bi boni bi anim e kire kwa me ne nam na ga bi ka kire me se boy awon na wonim so o yire na me se o yire no se ai no abetra me dem me so awo me dem no se hwe o yire ne maya miensa me ba bisa no o mpese obaka no kure o hana me so me adechi na me ho yem basa na me so me taisi ya me hu se menyem na me ditu na nim se o Ibrahim menyem o se hwe ya lefo ati so o mina baba sho o yale ne unyi sen o yale bakura unim bebi aoda unim se wa shapantum unim bebi aoda mina baba sho o yale ne unyi sen na ukura unim se me wa se yade no ba wan kasa unhu de wo ye empo unim se bia wo shapantia ana bebi amedampo na mimi kwa minim se wo yere wa mana na mi se ne wo kasa wo ne mandi ni ye bi se wan kasa ankyere me huni se sisi amenyem me yale nsuso udi me yale di mataba sankati me se wo yire dia ne wo wale me aka wo yire ho e bi se wa me no wan kan se na me ni titutu no week ne ma me kwachima ba ya wo se same da minyo chese punu no kura wa antum kura no oja ho ko ye wasesa udem nyoma nyina ko dia ne dia na wasesa ye me mattress wa fa phone me phone ayi mi TV dia hibi flat 32 oh na phone also your phone type obey name finish smart 7 kafra na wohu se wo yade no utie me achai abrafu aduru dem ha anu abrafu adware dai enti abrante no hu so yade no still wo tokọ so a ene wo dai listen ba ai tokọ so
Yanko Facebook and YouTube no Sompa TV Ghana Facebook Sompa 93.1 and also Facebook subscribe na share na afoforo NTB na wo hwe bi emfa emfiri ho abogafo ade YouTube no so Sompa TV yanko na yeko hwe bi na yetie bi emfa emfiri ho abababwa Mariam Safianu na wakodin sense mani nyina ne se ababa woi SS wo yare sickle cells na sayade we no eduru ba bia se de esi aye nipa no na se de ababa wane si kyerɛkyerɛ de no de ne de ano dene efiri se ba agye se kyerɛkyerɛ no na bema wo kohyia no ne busuafu kohyia no wo dada no kwa bi so se wone no edana ofa yafunu a ekwa bi so no sickle cells no ebefiri ne mugem wono de no mpɛso wone bema yi ebeda ene no ebetena ekowie sei wadada na nyem no owia ne nyoma nyina ekɔ yi Waba enti akwa bi so no bema no wasisi upa ana wodada wo bagi atum sa wasisi mi etu beshit nyina wafako fam beshit de mu adunu de mu ha no waja ho na baba wan ka che o se wo yire no wa musan ba bia na yire ne te o se won ne yire tisire ena waja na yire ho baba page mo ha Isrim onane ne tena no busa kuru ankasa Ofiriso. Ai, awo sire mo bisa e. Oso kire kuru Ofiriso. Oso ofiri he. Ofiri Yamre no so ofan. O Tongo side. Ton. Okuja to ho no. Tongo. North Ton anu okuja to ho no. Hoye framantem. Abranti ni din de say Ibrahim do be at me Fabio. Ibrahim dear. Jitumwa. Ibrahim for doso ne fafa din ndi Jimbiri. Ibrahim Jimbiri. Ibrahim Jimbiri. Mame wakusem anu den. Enti panu a wutimi eton ye no. Se sika no na asa aboabo anu koma ke network for no. Atwai enu na mboabo anu. Say na ke network for no so je ye. 45 million. Qnet. Say no mje ye. 45 million. 4,005. Atwai. Eni na ye panu na uton wa. Uno omo ye adwuma mfie sei. Efiri se na ukọ transfer. Me no omo ye adwuma 4 years. 4 years no fa so be pa na anya firi mu. Binya hwe firi mu ye. Omo ntua wakada. Qnet for na ntua wakada. Ekwan be no mfa so ye omo adwuma. Ye ka so omo kọ adwuma no. Adwuma no se no ye no. Pacho enu asa ade achi na wadwale. Na wadwale se wo ko office. Ukwa ye be gada mu. Na ye mo training be ya. Like omu kasa kire wo se asimesi no what say. Hwe so wa ye yie. Onso wadi yie. Oso ntiti uso asumasi edin baby na ya no mo bode dada mo omutu mbo mpanifo na omo deda anu no din omutu mi di obi picture kura e kire wo phone so se hwe no nti uso uyire wo ho a uso baba yete so ono nti sa anu no mo converse o sa na kire nipa ase ope wa asem na ase nipa asem tuwa o ye kasa asem tuwa obadwane abasisi a na uswaka nti u kire sa nipa na omba kire o de we a woni ne be kasa se ebia manya adwuma bi na adwuma no yese mebusua ne mbra na yese de me pena asempa opportunity ababa de honum yese de me pena asempa na me de ba ma no na nya abontene so nipa anase de odi ye a on fi mi
anase da obi odi ya mema tambia mema ko ahihia mu anase mebre ewa adwuma no mu no won fi mi no saa nipa na mi hia saa nipa ba mi hia nipa na obedi ye wa adwuma no mu a misumi ko ase mebre wa adwuma no mu a ohumi a obefi mi se mi na meboa no ntu kasa che nipa na obehu se bi adwuma no serious pa se nipa no ye hia de ase o pena asem na wo pena asem ti na wo de ne ba adwuma no etu ko ye kasa kyerɛ mu no a nipa o pena asem na so de ne ba no ho na di ka de ne ko ne nipa se kura na ade wo mama kill network for no menua bi ana me de ne ko ye ono ko deposit 1000 na okoye na nkrofo ka tell say adwuma ne nye ono oba adwuma mo hokora so oba wa bome oba adwuma so ko so mba oba wa bome na omudi mi sie na okasa ya na okoye me ba fie kura otumi frame ka tell me say ne sika 1000 bibi oba hia mbia baji ne sika enti apart from no amfo bi anko bi Sunday obi koye ono so ye wo de onu so ye madam fo onu so tia say 2000 nipa say na ade wo akọ ama qnet for no nipa manya nipa menu dia akọ but omo amaka no omo deposit ase obi wa 5 million obi wa no ba wa peke from 5 million eno die eti omo o start qnet no fa na o start na Asante Mampong pacha so dia training na moye no ho dia ye kan ye na Mampong mu dware ko he ti mu de mu dware a edan mu na mokɔ hye mu edan mu na ye hyem ye mpie edan kura obeto kura de odi ba ye no ba kɔ kɔtɔ edan na blew wo pensu a odi toilet kura wo so wo toilet o se wo mekɔ kɔjaw ti me no na ase na me didi o matam se me de me pesa hadu no amena ma obi bedi machi ti no na me no na mo aja me life amame adenti na nipa di wachi wo kwa adenti aso o mu hu ni se bia wo kwa wo badwane ana se wo ka se dwuma no wo nya biom boko ena o sa ba ana se obi a wo ne be ye course de wi a mo ba kire wa ma ye course no ba sa nipa no se oh me ma ba ye dwuma bi se na wo hu de wi a wo ba kasa kire nipa no nti no na omo gada omo gise omo gada o sa enti omo kire kwan a mo fa so edi komo telephone so na mutimi de convince nipa no etu free man pon na asa ba he aprade also beto aso sa say ya wom so mo de meda bi na mamu sika tu yade ukọ na ade na yade na ntimi antu no me ye ya ntimi unya bi tu kom de di tu so mo na de ma ka say tu yade tu di tu munum so no no me so still ayade na anko ebakura me ese ebakura metumi ade atutu me na so Mariam wasia kafra wate na baby a patru wo eja entumi nko ho ana Manchester entumi nko ho aburo so ni akoko ntumi na qnet no say e ma ne mema bachai ya mofa mo ho ema ne da omunko amu dan na mema so da omunko na entimi ko ba so obi mpena wo mu ebi nim sa na wo ho kra wo de wo bedi kra wo nya na wo be kokko fa mpena wo be ma na wo kokko fa no sa adwuma no wono woni ska wo de bedidi na me ne se ye ma no kra na ya na tumi kokko ye adwuma samba na wo adwuma na mo koye samba se me koto ade samba obi ho so woni ska obetu afre fie se o twantoro se wo ko school nti o fidu ni the way a ase wo ko school amba enti obi ho ane ma metumi bepe no so wo hu no ai adentina na de nasie adenti o mu de nisie so ko school nti oba ho na ase nipa ba no oba hu so ho no ne nye ti se school a ne ne bebre so o de ne baba ko fie enti se wo ka se unye bie mo kwa de no mbeka e ma okwan nko dise wa wudi wasunde na wudi ba firi honum te se de meme kwa na ba fie ba yedwuma meme ka se me ba fie ba yedwuma obi antumi nsi me kwan me de na mtumi ba
omo wo hon ma omo kwan wo wa no ebi fifiri Accra ebi firi Togo he omo de e ma wo kwan na sesi a wo ma ne kwan ma ne nko wo so amuntumi ma omo aduane ni saa no mo di diem di e kwan be na mfa so didi se nipa no de wo do ba no wo hwe oni ma na nko ye wo ba ma 5 cedi nso ubedi ne 2 days pass no de ba ma no ubedi ne 2 days semna mo di dware ye samina die bla nko ye mi na be ma na pesti so e na mo ntwitwi mo se o ba manage sa ye ma die me se management na de he mo ni sika e wo mo botum semna de be dware any pesti no mo be da nya asa wo ni bia wo yenko na wanya bi no mo ba manage sa kopim se wo so banya bi na wo dia ade abaka ho sebia wo ye muslimini kremoni anase kristoni a omo ma akwa asore mo ko no fan omo ko omo ase muslim fo ye ko masala chi Friday ko ye sala omo ma mo ko ai omo ye ko ye sala eno de mu nwane ana mo dosu nti ye dosu ye omo sa omo penifo sa ndi achi nye oye kwa nye unkwa na uko ye kwa obia nim se mpenifo na di echi o bad wanu nim se omu gado mudi echi ye na ma obeka se ye nam nso no obi di echi no mudi echi mo ka se mo kwa na obi so tetemo ai but unam kwa nwa ye hia unim se ye na asimesi na na so ono no gado ye nam ase ye nyina ye nam ntu hu ya hu se obi gadu anase obi tetewo ya semu na panu sika no ana ba bia na akwaje panu no sa bere wo ne ka ho mienu pe 100 cedi mienu pe na me de ne ka eno no me di de ba kurum na me yale ne ka me hu nti mantumi anton na eseye panu ya asem sa ki network no wo ko kan so a ono maka cho so mu kura wo lances e wo si bom papa ensemu a egu apono so wo danim no ki network no enya asem ketwa enti se si ei no ekoba se wo kwa akwo a watoto nyoma ade kwo wo toje Nisi ameda da mintumi nko bebi abi ono na nka obebu ame no ono susu na akono nti me ntoje hospital kura me koye kura kasim se be check moja me dwane free hospital me dwane ye if se me pese me ko no mo akasi sikese abra me nyantua na me dwane ti abrante na nkasa no hu no adisen Pito ko ye minimum menese day one as a 1 month me hu no bio o shia no edisen ansa no wo hye onyinsen me shia no as a 2 months no ni na odi ma bi etu hu no kura mefa se nyiru mfie miensa kura 3 years ba cho David akono no na do ko ye enti ekwa bi so no abrante no time o to pan no bi a che ne magini no na wonim no na wo say Dr. Mensa na wonim no hodada ana se da no ne da di kan adi hu no nim ne dada sa da na bi de hu etu oba ufie ho a ugya ho se ukoto pan no se ka oba ye na na kwa sesa nwoma ni nyina kwa da no ka abeka sei obeka se wonu ayemfom so ana abrante na ayemfom so se oso onko ntimi nko me susu a me na ase na me hunu se ne oye be me die ebia me hawo tumenu mla na me ho chinti na me hu se oye be ma die oba ka me hu die ebia oba hu me mobo efi se me ka me hawo kire o efiri so onyim ye yade ye etaba te se na wonya nyim ye no eno kura de ba ka se bla wonyim ye ba ka se pa chai eno kura na wes se unko na ate ba na dwo a wo ye dai
Okay, yɛkɔ na yɛntɔn adeɛ kakra mra ababaawa no wama dem ha obia boto. Ɛyɛ asɛm o. Ɛyɛ asɛm papa. Abe Herbal Clinic. Abe Herbal Clinic. Dr. Sompa, Dr. Sagro, the sickle cells doctor. Mamia Bay and American Asemi. Na Mamia Bay, a Kobani say, na ye sickle cells and Uncomo say ya. Ye, na a month for the woman air crank. No be adding any air crank. Said Dr. Professor Bay, the sickle cells doctor, Onukuto, and obey to me Aja Baba Wawi, a free Namandim. Ye call Dr. Professor Bay, our Bay Herbal Clinica. Ye say, oh, ya dear, a baby draw song, and na a bay or the Essa dear. Ye dear, Diabano, near the Nahabano Asa, dear, ye dear, ni H rim, our tunnel swapper trapper, a pratapa new site, and a Bay Herbal Clinic, were one hour 2 ya dear same. A 3D my dear hepatitis B, and diabetes no dear. Hey, what in it, na fibroid no doctor Shobo say kwawam kwabo ho ebra ne yemfa se kanto yam ne enyi fibroid na enyintum Dr. Professor Abe say enyintum kura wo mo oduranom na fibroid no nyina anane enya asem keto akura hoyi heart no obesasa yade no na wode amount say baba wa we ya enei ye di ne ho enkomo na eye sickle cells no eye Abe Herbal Clinic onukuto eno betumi age baba wa we e de afri ne ponchirem ene sickle cells yade nim tano so apatapa new site ena Abe Herbal Clinic wo yekọ ne yekosa ye ho yade na yentinsi prim yetumi enko yenwuma so 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 ye ko ne ko wo ya yefie efiri se fie de osi wiase nkania so enkania no so eso chirin se de pania da fon kura obetumi afa na ede ban ene de betwe nkania no eye signal cable ene de ebetwe sankania no signal cable eba wo mam efie nsiani omanfo dodo no a ena ebo wo mu ensem hia ede ema jo apau efiri se abedom kumase abedom asante ene jo apau wono ena akofa signal cable takimem wo masisi wo mu fidie ewo tema na said your signal cable no omanfo atu aguso no eboa Ghana papa Letitia fo no nyina edi adanse na energy commission kura ya adanse trodo se wunya signal cable na de wo ya ufie no a efie ta hyehye ni nyina no ya na empempie no wo ya no enye papa eno ti ena Ghana ye woda enti no signal cable eno ena ye de ewo ya ye dan ema enwoma ekonkan ye pa Joe Pause se wo beto signal cable no na edoso ewo se wodi koja wo eno ti wedi atadwe Letitia fo atede wona wonya sika na wo si dan no ma wo twa wachi emfa hwe Joe Apple Electricals wonko signal cable na wonfa enwoya no fie na wo de signal cable so ewo ya wo fie a boso meba so no na light bill no so abaketo bi efisa wo ya ni nyina aye copper eno na wo de wo ya wo fie a amanfo agitum na standard board so agitum enya asem keto akra signal cable ena amanfo sabiri omotu ede eguso kofa by any Joe Apple na signal cable no nika sema wo ho kra ne se wo de wo ya wo fie no a 200 years ansa na wo ya no bese sana wasesa no wo se wo ton cable ahudo bi no a underground cables ene transformer ahudo pi no a oton bi enya asem keto akra nika sema wo mu se wo ka kire se sompa ena ufri eba na woteye se signal cable eye cable papa Joe Apple say obetel so umpewe na wopede eno ti yenko Japan house woni MTN no ene di hwani mu anase RCC tasi rank ene denyame ena mekan wokwa Joe Apple obema signal cable na watumi ede akoya ofie a enya asem keto akora omanfo dodo no a ena eba maye kire wo mokwan wo so brei na ye kire wo kwan na koto signal cable na fa edi ujuma 0246 905898 0246 905898 ana 0543 934550 0543 934550 ye call 21st clinic
ni akwa sciatica yade no sciatica yade no na dika se ma wom ne se sa 21st clinic ba afoforo no obi ye no osehwe me de ma me kopɛ sciatica ni bi nom debi sciatica ye nom wate sciatica nankasa ne yade no sciatica ye ntrim yade eso sisi fa usire mu na kokoma kuzu na azi twan eno ene sciatica no etwu jim eyentrim yade pa yeye papa wona sciatica no wonya bi pen no edi adanse se ya nenso so no anu yie ne hwan anu yie ne 21st clinic wo ba ye wona waka da mu nyinada wasa wo mo yade amomu ko mu nyuma so umpewe na apede 21st clinic se yade ahuduo pi no otimi se wo to eno tifo ni echirem ewo ho yade bibire bia de frutru nwia no ekosi wo nanse no 21st clinic obesa na wode ama laboratory ne scan ni fidi ahuduo pi no do befam ne sa yonuti no ni din aseta wiase afa na nyina abasobodi a wogi na bibimem na utwa bosompo ekwa a wogie no enya asem keto akra 15 branches ena wo man Ghana mu ha na Asante Mantem ha oboase wo ho Kumase wo ho ehwan overseas Kumase ya woni afa radio ena ebe ho wo kɔ oboase so a council quarters woni call junction no ena edin hwa animu Accra wo ho dome temaka so a takwa di kofodua enkɔkɔ so nwane brekum wanchi tachiman kranza go so debi so dwabo so 21st clinic was nyeminie 0540311311 0540311311 ya konya kope bibianom eyemizo yanu mizu eni operative eni 5G miza na yemfamfo yeminim ni nyina ne se ayi jonno wanya sansa webi anasa anumdie webi no afa sebo ho a wanhwe ye obeboka ye de mizo sebo ho a yefa operative no enfra emema na akura di ho dance ye se 5G miza no ebebo ye papa emanyoma akonkan be maduru ba bia wo ye adwuma obre a eye 5G miza numbi na wa hotutuo no nyina enko sa ena 5G miza no ebua ama galamsefo no wo kwa amanamu no 5G miza no ebua wo papa efisi nim de ye ka adanse no ankasa wo ena edie ye no 5G miza no na emwa ye operative oni mizo ni nyinada ebeboa ye kama Bikan supermarket sisters ewo achem wodan ye kone ye kotobi Mama Esther ewo Adom anya Sumbia Johnson Baptist University no wono no ednidi enhwanimu ewo abuakwa enya asem keto akra Ever Bless and Frepoma Enterprise Dujama okwa ubenya biato Ewrade Adom Enterprise ubenya biato Mama Taylor fomu atama Mr. ewo oboase 0592214455 ubenya bi ato PNC Ventures anomaje taxi rank wo ana taxi station wa opposite Charity Hospital Junction ubenya bi ato ewo anomanye taxi station wa Busa PNC Ventures enye yira kwankra omanfo dodo no a ebekiro na wakwa kutubi na nyoma akonkai na ede amount yefra wo mo ahomatufo we so 0246270221 0246270221 na nyoma enkonkai kama na enyoma enko emma operativo ene 5G mezano efri se omanfo dodo no a enna atu aguso ababawa Mariam yenim komawate aworeho no de ebedware o ejuru ba bi Asem Mpe Nipa no aba no ya pepo ni wanusuo wate na ye bechichowre ye no yedi oni bi asem ene ma no pepo anim wate sese ekokoba se wo kwa akwowo a wa ho boa ne sei anwumre ya wote heye se ba se wo kwowo anwumre ya wa ho boa ne sei wanya bosom sei Nine mwani. Hey, kwaku, obetimi awo ha o. Nine do obetimi awo because waye mre. O se na funu kura tia ba fom. Ye nim kura na ma na yom se te ba fom a. Na chesa akola ntie sane. Sa na ya na omuka no. Mariam, sesi ya no. Rocky fella na esre. Ko ba dia ma ne keke be ko ba wono to parensu da. Mariam, se kokoba se anwumre yi awokan na wo kwa wa ho boa ne sei yetie o mo me ho hwe o ni se nyam nto hwe me ko hospital lese and ma me nto mo ba kumpo ya wonto hwe na hospital be na so ko ya udwane ye no
Children's Hospital. Oko dabe. Kola na ase o ma me date no na me niska nti e bepa ho me ko e ko na mo di mata. Enti sesi a wonyem ye no. Se ubesusu asese akaya. Antenatal care na hospital no wakọ ahodo sai. Komienu. Wakomienu. Die me dwane ka ho mienu. Die odwane ye na ka ho mienu. Ntu ntwa scan kura. Etimi kire wakwala obewo oba na bema. Bema. Di scan nan kasa no twa baako. Scan no kura de minnim kura na msa gise otwa ahodo be miensa asennan. Hansan wawo efiri se eno na ma dokotafo no sa akola no odayie anase wo nayie. Madam tu ni obi a wo boa wo kura. Wabusuafo Kumase ya. Yeni nkomo. Mibusa na wanyia no a obi kura beboa wa se wonte o. Obeka se menko na mewa. Busuafo ne bia ni Kumase ha sei. Asa abrabo no mia na masole ma fight na makotena yedimi kotena obi nchen has made. Ti ho na me de firi ho no ase. Ho na do kotena ho. Me anti. Is it one to no so way? Me anti na ase wa ye krakra yedimi kosi. Krakra say. Ase dam or bottom. Oh. They say wo maame no papa nkasa so way. Ni papa ni. Uni papa ni maame. Na ene de na ba wi ase. Mo frim. Fasi. Wo maame no papa nyina frim. They say why ankonam na woni nwia. Yana me papa nyini. Una sa ye pani. Na maame no papa wo say. O ye mi ensa na ba ko frim. Dia ka etu. They say na wonua no kan ho no so way. Obi abafa na akotena ne nchen wa akra. Wako ho pen akọ eso ho. Ko ho ba akope. Oh. Wan ka se wadi mfie sen. Ye 27. Na nwua no so anya sen. Nwua na afa na oko 80 or 90. Enti sanya brantie na dada wo no. A wo ka se woni wo da na se wo a yade ni be firi mu anaka abotaye ne sai. Na abotaye sai wa brabo ni. Ma ase awo kura na mewo no kura na gise menyo mia menya me boa me ho ansa na matimi afanyi sai se ne me fanyi sai amembre. Yade no eye wo firi nkoda bere mu ana. Ai ti wunyini nyina no na ote se widiem so yare. O mami wi anu anya mfie sai. More 5 years. Oh. Sa tam na wo esirimu ana. Hwan na do ba Kumase ya? Antene. Want na sebe previous ana adwene ho aka no. Na mo ba ye na mo ten. Yeti abo. Ohana odimi koma obi na metini nche. Tie se Kumase ya wo we die wote wa wote. Woni obi awa. Yee. Hey. Ayasem. Mariam na wawo pen. Wawo ba kwa me na firim. Wawo ba kwa me na firim. Se wawo ba kwa me na firim dia. Na se ka wo very smart. Na se wo very sharp. Efri se wawo na yade na ntimi amfiri widie mu a. Aden na bema we beda da wo a. O se wo no da. Na wo nyim na wo yade ni be firim. Aden na ma fidie we yi wo. What did make ya say? If you say, what the car yade no ho dada. Entina mdi ka busa wo say, yade ne fitia say firi nkola birim. Wo say ai. Se na ye hane dia, na yade no ho dada dia. En na wo ba ko dia. Wo ye yade ni firim. Firim. Na den na mamba e man be dada. Adintia. Na na ho ye ofe. No, na me hu ni say
me wo honum e ka me enumle a di se me ko bo obi pono no wa sole asomemu oh nti me hunu se o ka se woni yiri di e bia obahu me hombra se am wo mane no otimi aboa me wo kwan bi so nti akwa bi so no wo de na ka wo mpekura no a se de be ya obenya boafo ama yade ne ba obeso mu no nti no ene ma wo je be ma no saa na me jini tomu nti enwumre wo be je di se be ma no na wo peso hu ho anaso no peso no danti no baaye anaso oba so obeboa wo me hunu se no opeso wana me da keke nyi se oboa bia eti wono te wono ansa na wonya nyemye no na otimi krokro kama me na me ni tam kura amani sao me sole me ko medjuma me na me ni tam man se ebi oba krokro me na sedie se do si tratra we ade wa ya se oya jidem kakra abroti ya microphone ye man jidem MCA mo fantu man pemfo no so mame jidem abroti ya fa microphone kona no microphone kona Maria me besere nyame pa ya amwa wo asumbi mu ate emwo bi esefata bia se wo baba ba yi wa free maternity bia no Asem Mpe Nipa ye beye ya fam de ni ayi nyame dwuma se de bia ye no etu wo botaye bi se akoda no wo ade ne beto wan efise se papa na adwane agya wo no bia me ni beto oni din bia wo tirim so ba no wa nkwa dia efise me Jesu no mi ni nkomo oba no wa nkwa dia akola no ya no okeka ne ho ya otese yefunu no opre kru kakra ya no de ne na wo ma no bepie ha kakra ebo ya so ka ne ho nyame beye Jesu no wate Jesu no ebi amasa ankenye ma ka se me moja me pe obia o moja ewo kamia no ndi ama si probia owo moja ai na wo kan wa kamia na obetwa ma me tisesi ai no ehe fa no ani kire se awo kan wa obekọ akọwo children's hospital wa ye besere se manesi fu mi ojo eye abrahosem ye hwe chief producer se ye hwe so wa Tracy Bema no de ne number ma chief producer me de ma no ye fra kwa nko nti me de wa dum no eti se enanwumre ye ka se kanhira asem ema Bema no a obetumi kanhira asem bi ama no ofansi me di arawo dise da me mara ho betwa no sada no be onu so banya chira wana brabo da wa bra hu betwa no eti free sa bre ko die untimi mo nhira mpa ye ma no ho yenti o sementui untimi mo nhira mpa ye ma no enti e ka no kona kade na ka ye no nanko no so anye o dese eti se woda ana se Bema no ho adwene ba tirimu a die na ya na eba wa adwene mu etumi ya me se me poison mo ebi se me ni obia ebi se wasamba aso wodi medam me ho fa me dada no wa ko fa disu asantu mi sisi am ko hospital cry say fasika me na ya ma onyomo na me tete Mariam ene what can sembia me wura ho efri se enipa me hu wo mo a ya no mo ye me mobo eyo ba wonyem na wasan kwa akoto amane ewem ene obi a wawo ne ba hye nachi asem wa kan me wura ho pa ya na bibi se pause ho ai se mi so no faso mi ni obi a ti mi so no faso dia wa se mi kona me bra me ble na me ko na kwa ko home wo poison ho na kwa ko home ma ko pe au eja Bema ye nipa boni semu o ngwase no dosu na Mariam we mami Musa
said you will see can we what tries or benuma dropping yana? I try premier no. What time premier no? A dear drone out tries or benum. A crowd back on a crowd. Ben microphone no. My abdoti a tremano, abdoti a de ujano bisu. Abdoti one trances are. Kwabena twebena no, o de twebena no. Okọ camera ni mu anyahwe ni braba. Ni braba. Ni braba. Kwabena wo twe microphone no anasi. Mariam. It is sabre no. E de aduro eni aduro na wo so benum a wo be kun ho no akwa home. Yi. Mitra fence e kradro. Ma ko nu so na ntatie e wo me vala na me koto ntatie duro. Nte no so me try say nkame no. Oh. What did they want you? A papa wa Mariam. Q network for Sisino. Bema Okosia no so. What the adokodoko sem and nada says I want in da no nyem no war. Second says ya didn't be free ni with him. Yen shani enkokotie bema ya dwane agyan. De wo die kura ho yede. Enei wose wo benum aduro ewu a watrai impie no emema bitrim wodene Mariam ti ewo ho ana eyew se numaduro na na ewo ho na me se minu kankan ne da me dwane free hospital no me free hospital me nante sa de ko duru fie so na me nim se me nam pompo. Oh. Nim se me nam pompo. I say me nante children's hospital sa o free children's hospital besne ko breman. Abra me nim kura se me nam. I say te se na me hu bibia me nam. Oh. Etu ho kire wa ya otimi bie wa no ehu obi a wadware ko adwuma se o ma osika nto aduane ni. Ya na ofere. Untimi kan chobi se kan ye misro mame sika kura mfa trotro. Ana ofo trotro na se misika kura yira ene du ba bi a entro bi utwa kura bible pren so. Wan kan bi da. Je so ofere. Je sunu wate. Asem Mpe Nipa no abaso no. Ewrade Nyankopon. Mema wo ha nyina etwe omumu. Wo hwe mani mo TV no so kura enkoyi o. Me wura wo. Ayasemu. Abrewati akura de oye kura no obema wo kura wasu. Abrewati oye sa ne mema su anya fe o. Wo pesu dodo. Omuna samwa. Kwa ya asemu. Ofosho mamencha apostle ajekum. Ya papa. One ne yere ne dino Mukase hima. Mame echa samre minim se munya nsamo no ayama reho sempa. Na ofosho obi hu atwa ne hwemre ehwede mi ayekro. Ade we no yenhwe se obi a wotie bia no bekase mami ana yenwa bai na sem na oka no amanfo mo fie no de wo sunsun de wote ami wote pen bi ma no otie na nso ni nyina no ayade sua ya ka asem bi se nipa wu ne se ye paapai na enu nche so beba nkwam biem ne mo ye de sua de kawna apo kwam na no so onye be ma wu David enyim nya so se sunu no de apie onye be ma sha ba me on enhwa abere wati anim kasawate ofoju na wo de su trase kasa bro tia do hwe nanim abusu ye musa sembi kakra se be ma no we de mpanifo madaro ma wo be ma no onteta ha ba bia asampa na woken okay ofoju ubusa kwashe bi hin hokra mo dia mate mo minim de ntia me busa sa ofoju asemu ene yen kono boko ya America kra yen kono we don't mean asemu die ayen kono boko na mum ba bi kakra no mo menhwe no ma bi a mfidie bi nipa bi asunsun Ghana fo a ayiyi wo mo a still nipa da sani enti no ma bi next year fidie nda so yi wo mo ofoso e wo kromo na peram bai se wote wo mo nka peram be yi Ghana fo Noble Dream ebeyi Ghana fo wonim sa
Nam 1 ebeyi Ghana for odu amokora bato emi hu dan na ye good dume bi kwa na medura mpese medina na nka me kopone bi ko na num say ye good edan ya ya na hyam te say good hwe o pe ba bi a madam bi kan asem bi o ya Nigeria ni wo so pe ba bi a benya sika fast pa e Ghana e pa jo munte ni o pe ba bi a benya sika ntem pa a obeye free pa e Ghana chese obia timi hye de no akreti ade Ghana for mpanifo no enye hwe ayante kroma na sabe upon na kofia so TV a nipa ye sende mame e wo kro mu ye so na ye ka Nigeria fo asem ye ti kromu asa no ma we koso hwe sa ke on net asade na okan ye nyina no yakobi peyo we catch your plane ye wade bi wo wa nye fast a me baby am ko me pese me boye ko office ko trase ofosu cash umbe yi a kire na dan umbe yi a kire no se ni pasu masi oba mu de aboa no ofosu wo we sika bi a she baby abe yaba me committee ni bi obi na de me ko he na wo kwa the product no umbe yi a kire no ene no mo umbe yi a kire nyina no ma papa nko a kwa mu wo just cream kese ho ena nipa so masi oba ye no na enkoyie ena ode ne ho bebo ye no ena hwefia wotim mebo a hweka wodam emo chinko da giso mebo a mo ofoso wan hwe ya me so beko na me chance din na na mu wo sa yedie we nyina ade a me sika mo de ye dan me moto no me si mrebi tama na mo fie ne ho aye pon program anajo me kofie me show me TV satam no sikai ye yini se ya sika gale etu happen am fa pen paper me tro number na mako me tro number ni bebre eka kete ma menya wasanu kafra but a do time ye sese ni pada sani ye nwisu ye boss kakra ya chakro mu ni nipa bi sebi mpoma dane abotokura sa abotokura no so ye nwene nam e no matete nkaka no mador sa de e na ham o madwane ko ebra me kai peram na wo ayi pampa sambo wa kiro o mo office kitwa bi amafo bum kazo amesuwa bi ni sika sabe no di dwetrenya wo tami nyina koto so pe mfaso wo bum o de koto ani ba yi kura e na sam muda mumbo bi me de kaka o manim ena me da me kekan ena keka sa no mo na gentle ha ena yie Ghana fo ena ye tumfo ena sese radio adoso ma me se o te radio radio adoso ye betra se na ye tufu se ya na ye ka se nipa bi nim se agro na ye di but o fa e serious o fa serious ababo awo ye ni enim ni ye ka o ade we ya to no ahom ti se 9 months ya nyentem ko a ebi abetima wa but ma me ka sembi mistake kese bi a wo ye wo ka se mu kire se be ma ne ka cho se o we be ma na wo jia no ni madwuma o on be bubu fire ma wa oni wa nete wa ha dan ho no hu se yes obenya ko ba bi aba betra ti asem we pa o ma me wono sanka ka so no ma me nete a enko fi unje koi but when they also wa ha dan oho enu nya sa opportunity no na ne ho ye ne den nso ka se metima ba besrawo ito ho ne ho ye den ho oba wo dem no san be kamfo eno say why ya de o why ya de pa wa ha dan oba be sha no ha dan ana fi o trase na fi o koba eti edu time bi no ka cho se o pese ono wo da mebo a ena obi a oba me yare o kwakwa sika se no yima wo say 20 Ghana mboa ena oyi de ma we Asem Mpe ni ena ho kura nto anwie ena oba na so no beda eti o ma me ne sanka ye fast mu sa oba o moa me hwe ma me ka sem che o mu sa fidie we ebetima ye obi a na nso du nwebia ade wo mu nyina ne se ba ko bi ofo so busa ne question bi yare no ya pa o ahotutuo ya de no ayese sasabro ne ayi bi sare ewi udo mpem duma bi eba se ya wutimi di duku ye timi checherew ena empa sonso emreda
eti abasa abo nse wo de dafom na miemia na massage wo me first na bi wo me sa me da na wo me ha ebasa na me ne me so abra kwa duti wo be poso ebasa no di duku abon sanim me na me ka chow maami wo hu amane pa wo so se chechire no na chechire no kwa ho isi ho kwa oti ho na chechire wo na me de me wo mu ne se ba bia wanye fast ne se ba ma ne ba ya ono wo kasa nya wo so sa me de me ho kan na ba ma de ho kan wa ana wo nyem wa se be mpredua se be ko wo so me wa wo so wadi kan nyem pen ade ne why the what try bia right stay and go edu ya wadwen se be ma ba wa kwam ne de se be mpredua sa ba be ma na ba wa kwam no ni madwuma obiti wu na dwe ekuta ne so chen wo wadwen mame anya wo ne dumre bi ne se wo kwa ho kire bi mu sa nyame ampata te se be mpredua sa o girlfriend na ja na wo yire ja wo oba bi obabu akwam bi obafa ne sa ene friend man bi sa enti sa time wo no wonni wo bia wo abrabom ti wonnim se wanya wo company obabu wo but se atai na wonya no but be ma no ma ma ne timu nya ne de e wo kwan bi so de wo kan ya gitum ya de wo hanu abeto ayen ya gitum be ma no ma ne timu nya ne de se wa ye wo sa esu a wo su nyina no no so etimi da bi ofoso edumre bi na sem ko du ba bi na sa kwa bi ya bono na da wo se ya mehwe odin na ko because na katua no ena enwa ba bi ba yenwa ba ni din komo de ani kura sem na ba ni de wo sika no wo se be ma one ne tin be ma ne ka so otu kwan wo koye no se one be ma no wanyina na obe ma fofra one be ma one ne ho no etu de be ma ni tu kwan se wo ko na ebi a oba be fa na se one ne bobra wote ya nse be oba na nyem no be ma ko fa no so obo ne se bibi obo no rough iti be ma no obroche ne tie no wa de ade mi makoma pa da so na me ko abroche me de koye but my friend na so no be ma fofra nyema obebre ene ye nwa ba na ni so no sa ti mi busa no question na won so no de ato wi a obe kesi atie ni pa ko won so umu obi kwase a o se mum ne kre be ma na me ne wo no hwe me pa na me fa na chikoyesi enu de ade bia wo be ye bia no nya so akatua eti sa be ma na wa ye wo sa no so obi na me yase sa ni pa wei ye de ne picture to so onya but wo say no phone okura na the picture was afa o ko wasa lodu dem na person busa say eno ma no fa wo na totogu wo edem ana ena ye wa wo no ma ena wa sesa compacho da ma pacho mi ame dia wa wo dia students mattress amedaso u tv nya watam de ko on so ye kromfo o ye kromfo etu obi ti so sika kwa kese bi dade bon konsatam kan but ma men ka sa se mo amutie yen edumre bi a apanwanyantam edumre bi anya nyina na eden eyo obai wotimi ton pan no akodu ba bi onya sika wi masa ma men ka sam chew ansa na oba anani pa oba bobodidwa kapre no nya sika ba ba 40 million no enye so yize sao na chese kanai sa me sa sika ne kwa wo ho anka na onya mobo e wa kwan bi so sese woti we wakọ hospital yesi uba wokwa na sese atwimo jama enna meko bi enko no kwa bibia Ghana bibia kwa esikasam obi bedima kase obebra ontuma obebra onwira obebra onkra taade but edrume bi wo ho ani nyina na ye nanso edrume bi ba bi wo esika mo me hwe life ye na me kam we na me de ba wie yese Ghana fo mpani fo nti ye betima tena ha enne na no me se me ko madafu bi ofrabroche ne baye na e ko no ono kwa makonta me ko no mo sa wo mo na mo no de TV bibia ni TV so be so bia no sika fa na no mo ankrofo na efre na hwan ya kasa asemu aka na nim ade esa atakra ta wo wiase kran se omu wia no masa aka se aban ma metumi krata wo TV so aban so tia wore na nkrofo ya betcha Ghana ha no mu kuyen tina kwa no Nigeria ni wo so pese wunya sika ntama pra Ghana ampa so obetimi chane dem no ankasa ye ne noma hwe ade omode omofa so omo kidnap mo na mo hyede mu bedidi omo be yeden yo na wo me sika na me dwene ho na me husa na me sika me mfa ma na me san kopra obi me nante kopra obi no dey ono so mfa me ansa na me ma de me ho dabi ene sa sika na ekuta me no adna me fanya business manko etu ofo so me de masem ba wie no abawe wa beka na sem ne kwan bi so be ma no upacho ni din no bobiem Ibrahim ya mpacho hunhune ofri kro be so eslim kro be so ofri yambre
Wa hwe ye kwantenten. So Ibrahim afri yambre oba ya okofa na sabe bubusa no na wo dan ya okofa no wonyam ya wo yare okofa no na kwanyinsen okwanyinsen so na yare no sha fekura na edan aye west eti abasre utie ye ne a enne ne kire yam yehu na mom yesre oba ya beka na sem ekwan bi so no na sem no eya nanso Ghana dumre bi a apenwanyantem no kakra kuta no me de me tufo because we have by watching obi foforo ba ye tufu say mumma ye ni na ho e wo kwan bi so say ye bibi kiwnet aba na ye se ho anwan kiwnet be wo kina net beba net so ba kwa ubos fnet beba because mate tire hu say Ghana for 7 prejudice sabe ya dwen sabe o ye adwen no enimu sa ye besre se wadwen nyina yo say ye mi hu yanka wo kira foforo so ba obi besa akọ okay ento fo so man fansia na yemfa enhye nyame nhya man se nyame na ana nipa na omon ho ban e wo kwan besu minim se ebia enan kosi kina no ye de se be ye trensam a tiefo omotum bat ha na se no yense sa de sa nanso e ka obi akoma wo fie de a na so de ba de a 7 prejudice no de ye ne empo emfa nya hwe ye betima je there because of for the sake of akwa na o hye ne yemu no se okaso kono madura wu a enkan hu se sai ni de mesra wo fo so de mesra fa cha me entra bi da amane ma wadwen mu da se me pese me wu na me koje ma home wan na kase so go wu a onu madura wu akwaje ma home obi obeka sa hye dwoboa wo wa sa dwo na wo no ma bra wo be bra nsa na wo wu no entra da so kono madura ku wo te da me ka cho no o kwa wo se ma ka na o no ka kakanka wo ya mabufu se me kono madura ku no by pressure an kwanu madura bi anku wote da meka cho no de nyankopon ope no oye yenhwe akwa na osho ye mu no yenim ebikura na woto nga na oya de na wo hu nyina na dai atuko okay wote da meka cho no entra bi da se kwanu madura ku na nyankopon one sabra dai sabra system for po kwa bra my emlo wodi mesra me fan fo nyina me nambo fo nyina se omra meta machina ye hwa baba ma na nwie de metimi aka no omra meta machinre ifri ape de betra kama ko hospital na yakwa kohwe kwan be faso a ye be hwe na pemboja no e de amana mana wo wo wie na no hotrasia na no hotona de we no mu no de beti a kira blantie no etie ye me fan le we no tie me mesre mo penifo nyina bia me fan fo bia mo frem tenten na dwi ekopem tamu ama me be wo no ye nyina ye nhwe no mo bia nkasim bia wo akiri ye nhwe kwan be fa so a obewo na ye maame abeso so emfa no hunyim na omayi nuru ibitim ya ma baba wo ma no hoto no daache odin sese ni bo kasa e wo nyame mu a obo wuso odin aka asem me ho afo pa obanyi ono a openi yim ne nipa so kasa ye ne nipa so tie to no mi so obenya na yaresa no odi akwa nyinse na abofra na eba no obeni petitru I know that obeni petitru timesre dio bia o padio enkuranta dio bibia at one by for the china obi oti bi o abochiri kura fa wayi fafa ohene yire eyeso no famla ai yen kana say because baby edru no say the hospital na etanachi entade nyina mu fa bi mla wo fo mu able ni bi TV bre ni bi na bre ne eniema kakra no mfanye owuwi na yo bibi abra isusu se e be kan wase me ne tata ne so ntimi nkasa be e wi de be ko hospital okay any customer line okay malish jamaa wa kalemane yabuwa wa sadika huwa habib tawa huwa fi bombino shini bidil fruits mafish kulishe mafish nibi enta huwa rakab
Meshrov, who are Doctor Atikulishe, who are Madam Tawa Yebua, and who are good Malish, Kasimbelay Allah, Malish, Nibi Froze, Nibi Dahed, Nibi Halad, Kulishe, who are Madam Malish. Wassalamu alaikum. Alaikum salam. Abrotia. Ofoso. Ayasemo. Abia na edro ni daso asano. Eya na abribia Nyankopon hye ne ho ani monyam nti no edi nkan ma menka nkyere ababawa Miriam. Se onka na koma emfa nto ne yem. Asem Mpe Nipa fo wadwan betoa ye ni ye behwa ese na ho hia bremu ne beso ne mo kakra bia ye betimi aye nsa besoso bia no. Ye de beso ne mo na ose emoja sem na wo ka no nso no. Ye nua be ma bi kura di nkan afre me se edru se wo kwo wa ye mfre no oyedo na obekwa akoyi moja ne bi e de ama ne kwanti ye nua kwa me ya wo tie yen Nyankopon enhira wo pa na onkora wo emfa emaye na ofoso be ma me kan se qnet fo no de edikan no ye bekwa akwaji ababa wa ne sika de ama no me makwa akwaji bia de ama fidada mu ye de ani mo kwaji wo bi de ma no kro no sem no mo ye no wo ho na ya na omo nkemu no kure no mfa nkyere enipa no enti wo kwa asade ababa wa isikai no fo so bi wa bekọ na edan kakraka te se Sompa ha na chese yakom office wa ha we manager de ni we die ni na omo wodan kese ya chese wo maka eye emaba wa nagum na mrantie nti wo dware a omo wo uniform sinyina nti ebi krampo na watwe ni mu nyina no omo wo ebi Monday eye uniform wa obehye Tuesday wo uniform wa obehye up to Friday ni about tight said so ebi wo hon so a wonim ye kofa nipa bia wonu madi ye ebi wo kura kasi omo ba no omo titim no omo di omo aba ye orientation de ma wo ma aba no ni ya ma se nipa na ba ho aba be kasa kire omo se me so na me ye obi a me hya ase tesemo a me tinti mi a me ma me ni ye de no mo hwe ba bia makodu nti won so mo ani ye den na de ye kire wo ha se no mfi se ho no fo so wo kwa wo be wo se ye ka mo nyina bugu dem a na ye de mo atena ho teacher wo ho ono ba be kire mo se wo pe wo bi di na ba enipa mienu no e bia nkomo sei how wa obetimi aye nipa ni nyina no ye de ni nyina ye dai emma wapo ye de tu tirim eti ye de tu tirim sa na wo so no waba na che ato wutirimu na wo so wa de bia kwa abonten o ko persuade amanfo o ko kan trosem ye ne no kore se de a kire worum se se na tienti bra ofo so ko tena ho abedi mfie du sa wantu nhofo a wo betena ho saa eti ye ka kire wo mkew net fo no se mampon eti ofo so Nyankopon ya adoma weekend Saturday be mind dwumadie no eba so because me ya sure say commentary bi beba so ha me afiada nwume me konkran obekonkran but oba o wo mampon yi de obekọ ho se wo free ho ba de wo kumase ase no ye beto aso de fri nipa na oso ne nsade ne ko ye no ye beje ne number no ni atresi ni akwaji ni sika de aman so ma mfa ma ya na ofo so we will make sure say brand ni wo mbedi se kwan pa na o mfa so na bia mu nso nipa ma o mani na ho na baba wai oye mfonso pi se wotiti ni mo remu akwa achima nsuo mo awia mo no onamu wanya 4500 de akwa akoma wo madi e na bia mu so ablantia da okohia no no na ewo mu se na ya na asem a wo kan se eye ne ya de no no opeboafo bi ni natena because ade we se no for so be ma fida da mu sa akwada bi ni ma me di ni fra achim odan wo se he ba e ba ho na akwada na be ba ho ji se ne ma me de ne ntoma ode chechire ne na yan kasa akura no ho pote se ne widie mo se e ba sa etutu no otimi nya ne ho hwenti sa sickle cells ya de no for so ji se ma me abe ene me ko ho kwaji nduro bi e de ko ma wo bi ji se ma me abe obe mu de mayen ma me we de wadaroma wona yesu a yeni suo san wanim nti yesra wo atwa wani na behwe nyame ya adoma ye de ababa wa ne beba ono aso ne mu de amayen na sade ye wo boaboy kakran no wa boaboy na ofo so me de manudi sem no kwa awie ya kase ye beso de mu nti so bi wo mo anso so a onfa meboa ye ababa wa no owo a ne ho ne ma no kakra me metimi no
me ye minim se ye nyina nso bekeka ye ho abom e ba se nkora ne niema ne ade on de on kana komanto ne ye me be ye afam de bia hospital ne ade no ye die kurampo na ye de be ma baba wa no na watimi akwa na wafa ne ho de afa ne ba nyame ye adom no wi na brantia ne de yesu ne kosakosa ye nka nche ne se owu a won fa ye nko na ye se o ma han no ani nanim sa ma o mesum so ento ne da sa wo bebu obi kwasea na obi ba ya afo wona wo ya afo an ye nim so ya afo na wakwa akofa no na wasa ahye ne nyinse awie wo wi a wa ma asem na nka wonum wasa ma na pie fi wonum so wo ya afo no be ma ya oba ya afo me wa wo chese wo ya de kola ba wo gu ho kola wo hu hye panty a wo nche panty wo hu de a yesu ni bleble yanka se owu anfa ontu ami kamla na che opa bi wo ho a wo fa mesi yeso ne yanfa ma baba wa nya sa ye wie na baba wa no wo fa ne hu wie a wono so ye ni ba bi ade ne be fa ba bi owo no so de ne nam ni ka na be bo so obeka ho nso so na chese watetete eyi se bia dia na se eyi nso so a ofo so no so na akwa wo ntia be ma baba wa no awo awi ansenti ma me fa ma asem ne nsi ase no okay yi ayasem papa ene chese me ankura no me keka nkwa animu bia me nika se bia ka na me de me mpa bokese me sre mo katachie se onsane wa baba we so na wonwo emfa na ho na onfa ne ba ewiase ye ba ye bepe mu nyu mane mu ne pa na nyu bia na se be preduasa obeyi wo wiase ekwa bi so nimum enyu bata bia so ene eduru ba bia obeyi enyu bata bia ene betumi ede ne nsam sika si dan obi wo ha ne ba ene be si dan ma no te kropo twedi ampo e hyebre sesafo awurade a baba wei o mane wo emfa ne ho emfa ne ba na mo gidie kese se akodai ba behwe ne maame amana dinkonim akoran de se me nana no enti se pa obewu aka maternity ofuso be ma na chese me kra menye be ma debi sa akoda wei obewu aka maternity debi ofuso be ma kra na chese me kra menye obia enti e wo so wo fa ne ho e fa ne ba na kumase man ne Ghana man nyina hu se Asem Mpe Nipa ensem sei ena edi akire mede nchia kase be ma diaspora group no omu enwu ye ni mu ase kura da biada na anwumire ye wo ha esan se kro bia sante kotokose se okunu ni trenensa ne yantomu ayichi se de kasa no si ekwo na nisu a ekwo so wodema no ye ma me ba ko wa ha ye ma ne kasa kakra wo ba ye wo de sika ba wo de ntoma ba anwumire kura mewura ho ene mewura ho me tra adwumadie we so mewura ho sa da na memma bie nipa bone maame memo akwaba oba pa ne frɛ sɛ makasa ne kɔ soro pa Dorothy free na bae swami heya ne de ne ka wa nwumire hwa wa ma de anchen de nwumire ko amse makasa ne kɔ soro me kwa sorry ti ye kwa sorry na me di earphone me de bia me am team ti me team no ka se oye skills eso ma o mi no na me de we ha ne ya successful no esiti me ma o ti am si baby ntuma ne go anye hwe ti mi diska kan ho na obo a o de apam o hwetwa de akyekye ne ba ebi anam so nyankopon so adom ama nkola no mo atowo enye ho sama enye ho sama ma me pepo anim na wa akora wagisu yisu kafra wate kafra ai yo Adani Mariam sun papa Adani Mariam sun nyasam ketwa okay yabakwa ahoma so ene Mariam said ye wasi ama ye dem anamanfo ayemre abrewati anya presentation nwie yanya presentation nwie na afi yanto adwumadi ni so because Dorothy ne dia wo dia beni o se ya camera no way ya phantom aba ko ne ya fa 100 citizens so enka ho fa manenti nyankopon sure sisa na me sure Dorothy na mane bo nyina ne se na mane bo nyina ne se wawo
Oh, and Nedi Asem was here, or Nendia, or Mususu. Dorothy Amania or Bobo Yin say, one also our secret says in Columbia. And to him said, "Ya didn't sit here." Or ya do ye, ya maybe to me a man, the manners of what told. Mamma Cafrawati, I'll buy a Christian one by Jesus. Oh. Muncha dem hanging, muncha dem hanging. Muncha dem hanging. Okay. Oh. I brought you into you. Of course, yes, Asem Mpe Nipa de ya de ma baba wadini. Ose order from but nyame ya adoma ochna. Ya be ma mattress back. Okay. Abana kwa akoda so. Na origin to mami ensan we say so. Emfa enkogu wansa. For the meantime, nyame ya adom na ose anywhere. Dia wo hodo so ye de be ba beka no. I went to apprehend people and Nadia soon dear. About say they are not near. Alana Jame 0551-931-931 0551-931-931 0548-931-931 Madam Miawanwate Miawano once or by you know so share them will be a rock Mianwate Miano yee miracle can you lines no cry no can you make the cry no can bet me upon miracle Miracle papa. And yam prepare. Okay. Hello. Lana your hot to papa. 0551-931-931 0551-931-931 0548-931-931 Hello. Rocky Behema na line no. I'm for pounds so no. Pick it second one me ready. Hello. Make an say Yankopon shama mo duma pa mu. Na kakra make an say de omo di bia me maame. Me anka sa me maame a onye 60 years so aye not try de akọ pension. Onu so de no mo so office ne wa yi. Airport run about ho baby. I no no so be ka so omo so si a wo de obi ba sa ne ama usika ne usika de ko ne pension pay na. Obi na dada na de ne ko ya omo kani na maame akotira ade 60 years akọ pension o ma jini tikani nyina diskana chane tama ye ko ho no na me ka tensem won ko no ko ye ko ye o mo ka chon say tensem bebe kana shi be sista de maame sanka enti kaka ye kan se de mo kan e se ni pe ni da ho no Yankopon hira mo sista na so ye ne bo mpa eta na chi. Okay. Hello, good evening. My just about Paudi maybe a free. Mr. Mr. Free Mampo, make me have a tomo here. Because every I mean, as a quarter Mampo. Mr. Annie. I'll bet you a better. Mr. Neba, Penfono. Okay, we'll bet you a better. Okay. Hello. Would you maybe a free? Hello. Would you be a free? Lower volume of TV, no one. Modest of the quality. Takra the intio. Any other name when it been between the robber. Ime Yamen Pata. This is so near Tanya. Go yen this. Any other name for being more than that. Well, I should import no them programs that they advertise about the mama so much and make him out ready. Not a new business. Hello? What is your name? Yeah. Good evening. About Pamajoso and the mood no yet. Now, make sure I'm on the edge of my farm more. Yeah, that's it. Madam, I'll be my lawyer, Sadio, into a pass of the same. Uncle so could you me that was it. Okay. Woman soon Antonio. Hello. Hello. Would you baby a free?
Hello. What to make a baby afraid free? I'm a talker. Yanti. Also, a bullet. Only a bullet. Kwakusapon. Kwakusapon. Okay. Oh, that will be our code there. You know, so. Oban there, some of the program, Oban there. You know about the end to Wabuano. Right. Okay. Yes, me phone is yes, sir. No, okay, me fro Kwakusapon so no. Hello. My friend, the cash I am boom. Nti ya buo mo pam mo free techiman no be se ko nkoko no mo koye sansanfo no na nkoko fo so tu share mo so no mabaku ma se no nti amanfo mo mo ni nda ho mo di ne QNet o ya from for mo ni company bia o na nyame mbo juma me che obia. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Oh, you from me ma jo me ga free akra. Netio. Asem kasa na kana de ba ma no yi pa boni ni pa yentra wi atin da cha onyo no yen ka ti ati kan kai bi da na pa de bo de wonu wo dia wa na ka e me ya crowd to mu an ka me brana ni ko ma e je de me hunya ka me pondi ni ka pa e me ya pa ya fa yem pa bo ma no why. Hello. Udin baby afrefre. Okay. Yentio na baby a yadro no e wose ye ababa wa no ko hospital ne ntrase no enye eno ti abrewatia ne pokwabra ne crew no bi de ne ko hospital ababa wa no ohwa ne bra wo de bawu ani ya hwe yi a wa wo kora to ha eno ti ya hwe na yemfa no ko hospital. Hello. What you mean, can? We were showing me talking. Yet you. We were showing a number. Now, the way I'm a million and what a cry one. That's what media boy. Let's name number, dear. Number. Yemfa sa number win. Yafa Tarawan Sompa de number no Efa entudwa Sompa de number no. Hello. No, okay. Hello. Udin baby afrefre. Oh, officially the friend Kwakusapon free for was. Officially Enyasam ketwa na meni chamacho yemujo esanse yeman gan na yono ye do yehu le shike ni peti omo peti egba ni ada ya ye bi kan ni peti ya wodi bo e bo mi ya be ye me ka se tu de shira esanse na chama power na me take in the direction so the hotel yeah it no fashion yeah when you should be yes start okay. Hello. Ofoso. Yeah. Oyibo na shire ni mi diwe pim wo adato inkoba papa feki. No okay oyibo yentio. Na ofoso. Yeah. Enani da meka se mi ma mi wu ye no. Enini da mi wura ho papa. Mi wura ho mi hu. Na unim se nipa ni yale. E wa ko fa na uni na nyim. Ni demu nyema nyina wa sisa na odi akọ. Na ofoso enne uya asanteni a. Me ka se o pa asanteni awale. Uye frafre ni ana uye kusesi ni a. Nenka se ope kusesi ni ana frafra ni awale. Ene frafra 4 boys ni kusasi 4 boys ni. Omo ni kuro mi no ye se obo ni umodi a na wa hwe atare ni hu. Obua eya agbabi na ozanu no ni na da na wa da no na okọ. Na bema we so a oba ni su ye na ene wa hu. De obeye bia ensi ni ye. Na ekena so for tremu a sana yasu ye be ye a ye betimi aboa ye nua ba no ye ni moja kra be fa ye be ba na ya be twi moja ni dia ma no ye ne die ni yura ho papa ye da wanu ase
ɛno ti momo number no ɛyɛ 0598 559 802 0598 559 802 edi ebeba Blessed Foster anasa Taiwan Media Limited ena ebeba 0598 559 802 edi ebeba Blessed Foster anasa Taiwan Media yenhwe na yemwa nipa wo abra wotiase anasa wo na ho hiahiem Mariam sabre yenya bibi edi piano a okowo a ne ho betumi ahenha no na empo aduru a wo peso okono wo no watumi agyae yenye ne sa ebeboa pa. Hello 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 yey Majo Penipa Fatame, me on family by Metia, about Symphony Samia, Miss Dona, in case they some of that chairman here, you know, they make me idea one. Okay. Omo Chimuja no so boy pa. Catch a rocky on famu number no to TV no so my 0598 559 802 0598 559 802 0598 559 802 Edi ebeba Taiwan Media Company Limited and as a Blessed Foster 0598 559 802 0598 559 802 Edi ebeba Blessed Foster and as a Taiwan Media Company Limited na yehwe ne yemu ababa wai free say so benuma duru awupa de yenye ne nkwa Seremwa. Hello. Hello. Udin baby afrefre. But me de a charm is Casafra Busekru, Marco Busekru. Okay, match I eat you. But you may add more now, girl, no, my Brennan, my money to get oh, people, anyone is so. Anyone is so. Moya Sadi, Asem Mpe Nipa, and Nimguasi Anyamba. Hello. 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 Udin baby afrefre. I'm a Casafi Badiani, weapon of Guinea. Near you. And my man, Ralph Party. Lay at the mobile money, checking over my engine. I'm a pa. Okay. Mobile number no na Abegu TV no so no Ababa wa Mariam. Ababa Mariam ayabrehosem papa. Enwumire yi obetumi awo. Enwumire yi obetumi awo. Etisabre no akasa no ye de no ekɔ hospital ansa. Fesesi ebeja na mo no kwa akofie no. Obi nim de be kwa akosie. 0598 559802 0598 559802 Blessed Foster and answer Taiwan Media Company Limited and Edia Ebeba Momo number no TV no so yemwa nipa wa bra wotiase baba we ni ho akere no papa. Hello. Udin baby afrefre. The Pachorama, look free as Carman Pong. Yetio. Pachorama, the river one to ma. Also, one I love. Yetio pa. Adaruma, you can say from Pong, as Carman Pong. Yetio pa. And to Adaruma, say, made so one to ma, to a time one of fire is one of our Miss Babanam about Chimujana Bois or Bano. Yedamuanuas. Yedamuanuas. Mujan de Yabrush. But a brush so ye the Beko Confanoche, Asem Mpe Nipa, and a yes, our donation. Hello. Good evening. Majo Oba pa baby afrefre Udin. Bacho Mr. Fana. Yentio. Bacho that na opo that you nation sound for no your mama can see do to me yes the master among the woman. Kill network for no. Omu gwe nya for no more bro for no more money. No mugusu po mo pasia mo mugusu ye mo bo wi asia ya bai. Yes, the mama mo ka se do mo nka bi mai gusu bompa ya man bi bia be boko. Nya meti ase. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Acha me ka me di de lenda me ka sa free na. Yentio Linda.
Pacho dia mekane say. Hello. Yeti opa oba palenda. What is happening? Hello. Entia and Sophia Father's Day. I was going to see at maybe a Shataw or the more performer. No, yes, no, I can say. Obuzu ọba ne bọbọ ne ọsẹ ne bọkọ bẹs ẹha ne asese a wọsọ mu kura na ne kura nso no nsa ọsẹ yẹ bẹnta ọbẹ kẹsì yẹ sẹsẹ na ne adum ọsẹ ọsẹ bi hu deɛ ɛbɛyɛ nyame nka mo nso bi nhyia mo. Nyame ɛte ase. Hello. Hello. Good evening. Panipa majo so baby afrefre udin. Ofoso. Me frefre ko apply ofo ni. Another after we am around. I said that you are papa. I get me and be my and they no make it. You oba was so answer. Woso mo dey na there. I'm here at my message and there. Na come. Na meti ase obi esu. Obi obafre bia esu. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Pardon, Kasafi, evidence one that. Yentio. Na munse omo ma madwuma mo ye na nkoso. Na obana se bompa e nyankopon besue no. Boko amade. Na kenet for no mi aka no omo de bia di 2018 no. You know, the through bia so bia no yipa. Okay. Hello. Okachi me say me first camera. Me na me na ware. Then the cousin said na own church is kind of money. Then you omo tafu G volume no. Mama Esther Bole no ne du volume. E say fu mu di wo say ho a no. Kill network for no. Ai. Omo. Okay. Ibo tafu. Okay. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Didi ma me fe ko abituju. Yentio. Oh, we dey me near by Asem there. Emito na sa u be ma na wa san there. Be strema mo modna fusion. Mo fusion pa na mo modna mo ntwe na mtum. Because asema bu fo pa na de wa. She no ma me ma nyina no magwas. Oh, and then we dey na chese o ma me ma nyina no magwas yo. O ya sa na se mo se me ma di. Ni kunna na tsa. Wa she obi ni aba ni ma ye ni sen ya. Na me si hapa na me shepan sen ko be ma no be mi awo. Hello. Hello. Good evening. Ma just oba pa baby afrefre udin. Me kasa free estimate. Your family sa. Yentio. The bomb price na ko pombesie abaya no asimdiem. No mom be ma no ba brepa. De bi onam bia no konko mo be boni kristo. E ba ma sina men kam. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Also, my friend Patrick, we can say first and keep it quiet. Yentio. And the door now for me next time. Okay. Also, it's a hotel mercy, Sompa. Yes, I'm Ketua. Yes, the crowd, me tell me, feel crowd, and me bomb and near force will not miss you. Will be us in this one. As my home said, I will honor shows and answer soon the head and all chairs over memo. When I call, also, and no more than also. That the need the maternity ben a day in Siana. Also, Madame, my own family number, no say, Drew, the Muja Saman Quan there. The Faka barbecue Mujanibia boy in your ban. Kaka make my and Medawas. Emojano, dear Yabe Bray, Yadina Beko Blood Bank. Na Asem Mpe Nipa, Emojani Diko Gono. Hello. Hello. Udin baby afrefre. I feel like my compare because I feel the party. Oforisuo. Yeah. And you make them what Yes, and Ketua. Adaro, and me see in the head. Not and Tapunia may yam bushing. And my Sunday 50 cities there, young from Mobile. My most of my Yamisha.
ɛno ti momo number no ɛyɛ 0598 559802 0598 559802 Edi abeba ye Blessed Foster anase Trawan Media Company Limited. Fatoso na yemfa nkobwa baba wa no. Hello. 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 Udin baby afrefre. If I say friend Regina make us speak again. Yenti o oba regi. If I show ye da masepa ni maduma mo ye nyame nhwam. Amenya mokasie. Oba no so ye bompa ye se nyame nhwe na sundwie mo mfa no fa na ba. Be ma no so nyame betua na kapa de woye no wanya ade. Be me de baby o wode. Obradi nyagopo. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Ofosu Pizarro ni me do kinkansu. Pizarro yenti o. Fosu adwuma mo ye ne de nyankopon won hyira mo papa. Amen. Kyerese adwuma we no ene asofodie dem se we kura no difference wo mo adwuma mo ye no. Nyame hyira mo ne no ye nua ba no ma ya wura ho papa na ade ba ko ne se ye nua ba ma no wonyana de se wo Christmas. O de na dwene abedi die nua ba no na enem pempem nipa pempem na atirishu. Sani shu we nyina no ebe komuni abe ma nso. Edi se ompe kasa enimani mu yo de antoam. Na de wo bia no chonpe bi wo bia no omfa emetu de ono a metu no mutu no ompe tie fo nyina nya ba ne chewo. Na anya sa no mi ebedi na chi no. Ebi obaka so bia bo ne bia nso ne bia bo. No fosu ebe kire kilometer fo no ade a mu ye na oman mu ha no enye kinkaso mu ba ha ama magunu tina ade mu na si pom. Okay, aha na yede offering na be si yemfa last caller. Hello. Oh. Yemfa last caller. Hello. Hello, Fosu. Why you lucky come twa guso. Baby afrefre wudin. Amen come asem no man come aso be me apa. Yenti o. De be man ni ye na kwata asem ni wodi le. Ene ya me pa ni kusu egwa me pa kusu ma kupuri ya. So ama me pa oba ni so ama me hye na kwata asem ni wodi le. Wo fa so ama me kwanya mem me ko me sofo ma ko ene mem wo kuma se. Anso de o ye na kwata asem. Me ko kupuri ya ma oba no. Kwata asem ni wodi le. Penny, where you me too. Dear Bema no ye no ekwabisu enye. Nelson no mesro say sabe no oba no ye stress nyame beso na sumdiem enti kamane mu miasa no abodua no. Meko because it at empon ye ya ira mani pe de. What am go bring dia ma oba no. Ye nyama ne mo. Omra samwa si nyama ne mo. Me say free ne kopma no papa so me yin wadi. No ma me proba ne so ne tefo ne. Abeja fo chewa. Me kadi bia me ko nya no mako bodi dia no papa. Okay, abere what you enti o. Ofoso be ma ye nua ke eduga sovin osinya me ya adoma ocho no so de kakra be ba na ye de ababa wa no hospital bill na ne de ne ko no ye de atua na abegen so so be bre kakra na ye de ama ne ntinya kopon shomo nyina na YouTube Hubert Michael or say the apostle no ara ho papa ntino kill net ne ho nsensem ye nyina ye nsua de emfa enfree mum sanso na ochese ne sister no niema anheda amfa ye ntino Hubert wo de eno no Harriet boaten se ara ho na wo kan say sister sanso so na ye nua Janet ofori amoako wono so ewo Amsterdam wo se wo hwe program ne pa ne ye di dwuma so Nyankopon enhira na ose Saturday obeba eraje wo ba bra hawate ye behwe wanim e wa hasen Rose so say odo ye program no papa pa yo so enjoy program no live and so e wo wankasa wo dofo yes e wa America enti ofoso be ma e wo bia wo diaspora group no ya chia mu nyina na wa bra Hubert ne wo mo maka ne nyina no Crystal V ne mo amohwe nyina no mo adaro ma mo wa mo no ne nko ade amofa number we sina maka abusuakuo no ho ye pese ye ade bi na ye penipa dom kakra nsa 0243 58
another 5878 0243 5878 na obia so a wo ha obia no number no 0243 58 another 5878 and now say 0552 095593 and now 054688 3287 mu bia be free bia no for so ye beje wo Abranti ababa abranti bia bo awuram obe donation kakra abranti me wakwa ba onante se ne say we dey taw ye bre no aso bre no aso ye yitie mu program de bia na ye hwe de ekoso no na ye so akan se ye be ye donation kakra okay wo free hin na ba ye me wa no manje no okay e de ne de na de ba ye e de ntuma ne amiensa ana slippers wow slippers nim the size in here this quite be the by nim size na so wo no de ahye no okay ana e de enkura nkun oh me nana no ofosu no ana baby soup say we ma me no so e be ma ofosu baby soup me damwase Asem Mpe Nipa damwase Asem Mpe Nipa damwase ye de bucket ode the back na say akra no be dware hospital Etipa nipa wa dawroma ye bre no ti ye bedase damwase papa se mo adwen Asem Mpe Nipa ho na empomom fa dwumadie eni agorodi asanteman agiatum abrotia Ofoso Yakin Enterprise CEO no ye friend no Yewura Kingsley Otuowo Oshim Amen from onfe adwumadie ni agonyame ya adoma wo kina wo di na wo denti Rocky fa na idu so be sponsor ye program na enche na baba wa no so ayi na aba no minim sakia ne ken wo kina ye betene nkente no happy birthday na de Nyankopon koso enhra opinyambo a wo kina we will celebrate you a lot Nyankopon enkoso a enhra Mr. Kingsley Otu ya wo Oshim Amen from okay yeda nyame ase eno tetri Herbal Center wo boa madwumadie ekoso kama ye konye kotobi fantu koko na se Dank Herbal Complex wono so sabre yade dodo no na wo sa ye koku patch number 2 City Hybrid School no chimwa na wo Prophetess Dr. Eunice Holatu Davi Ama oyade ahodo pinu a na Davi Ama was diabetes, arthritis and breast cancer edam enyina na Prophetess Dr. Eunice Holatu dodo na friend Davi Ama esayade 0542926908 yenko Davi Ama ho ne yenko sa ye ho yade sabre wo mona samwa ni nua ba pa Mrs. Mary Osafo Dankwa sabre wada ni bonkum so na ye maame sabre bosome a ye besimu bosome a ye womu ya je se memre da na wotwe na ye ye maame wo Living Spring Baptist Church atasoma so na ibeyi no anopa na amanfo akoma no ani die twato na yakogya no ekwan ye omuna samwa ni nua ba pa atasoma so na ibeyi no Living Spring Baptist Church atasoma so anopa ne de ani die twato de akoma no na enyoma akonkai pa aha na ebre bema ye de Asem Mpe Nipa dwumadie no ebesie ena dwumadie no abrehosem asiso eno ti obi biada owo pepa se ye nua ba no obeboa no momu number no na ye de atu dwa no na mensa ensi momu number no so ebiem ketwa bia nso afabito so na yemfa nkototo akola no ho enyoma momu number no da TV no so 90 for the sake of omo 80 radio no 0598 559802 0598 559802 edi ebeba e Blessed Foster and Atawan Media Company Limited. Yes, sorry, na ye house